E ole au fai pese longo e le ngata o Samoa a o le lalolangi antoa i tawha o le nei lalolangi le puni a la vaa ma le lātou whātunga ua tangi a le atunu u tangi ai maona ele ioi whamai ua tangi a ioi tangi le atunu ua tangi ona ele ua tangi ua whekangi si mea ma fua i sea le anga e a ulu ta whenga ai selefutia vai si nganu. Ai mana ia le whangu. Mana ia whangu o whantunga. Ioi, mori fuli wha maroma le wha teitele, songa le wha whiangainga, mai se fo iole. Au whai pese e le toi tau wha iloina. Puni ala vaa, ia io lantou whatunga, e mo moli mai ai. Ia le tele ma le anoa noa io le sona dawa. Ia awa fo i le nei vai tau o le soifuanga. Ia e ai la isi whaku pese ma isi whaku solo. E matua mo i lava. Ma wha maoni. Mea ua valo ia ia lantou whatunga. Pe ia la sofo ia ngawhinga o whai atua i foi. O le anoa noa i o whaafia ngainga o le ua tau whaitu lai mai ma samala mai whainga malo ma teitainga. You know, it's not about a party, it's about leadership. Ioi, o le ka inga. O le mefuanga foi lana nai mana ia ili toi mana tui upu fo i o le nei pese. Langa o le pese ngai. Na fatu mai le pese nei le afuafuanga lava ma le amataina mainga. Ia o le taimina tu fatu la iai. Ke lo peka kusi ele pese ngai ele i malo le fast le palota. Ioi. Ia ai pena tusi fo i munu ele i maua tele la u soani mai fo inisi. But tusa pe before or after, ai sa kusia mai ini musunga ma ni mafaufaunga. I le vainga i le oia le atunu ma le tangi. Tangi le atunu pele. Ia. Atalo fale mo folo fantu le pa ia mawalunga o se o tātou atunu. Ma yo nao se yo o yo nei amata mai le pafitiane o le la i le mata saua i malai tele ma malai tafunai o malai o tutoa o le malai o le manino malai o le ava awa le fio le tui manua ma ona tawhai le tau waitu ma le tau tangata se ia pa ia ele o le ala taua vao tupua ia mai se fo yo ana lenga i tūla lata i fale moa e tau wilo ai manu o malo Fatalofa mo wofo lo fantu. Ia pa ia o Samoa fa mai o le pae le solo o le fue le vilanvi o le i ai au talanga tai vivia. E le ai se vave e le ai se poto na te toi au talaina pe toi tofia Samoa wa ta oto pailango o na tofinga. Ia watama ma ainga fo i malantu tama aingo e aingo papa ia ainga na auto fa. Ia me se foi ainga nei le iter malama le usulungi ai mauina Samoa le tala le lei ai tatou sa pai ai fa pepe au fai ngā luenga te tofi le tua pa ia fa le tunu pa ia fa malo ia ai matua le tu o wale tala le lei malona fina ngalo ia sa ma fai ngā na o le ua tatou murumuru au foi e ui ai wha matai pipi i tia ma mawala a ua vea le au nanga a le Blue TV ma le proklame o le tau te iae. O le ua lato wa tatou lau le fiso lau le tolo ai ala i tasi le maunga yolo. O whiala leke maua mai ei le tātou au nanga. I le nei taimi, po se taimi muri ane pe a wha pe te maleifu ane i whanunga le leiwa o ke lo o le po isia kuhu po o le vave au inisio atunu. Ia po o lo tātou taimi wha tasi fo. Wha talo fatu asia ta mo folo fatu. Le lofa malanga le leo le tātou matai sili le langi. Ia, ua suni ula fititi ua whelanula ile lofa o le tua ile nei aso. Mātango fie le susuru o le la ya matou i au kilani po New Zealand nei. O te le mai loa atu i South Islands la tou ia manisi a ai fafuatu o matou. Au kilani i saute la vaia. E ese le mātango fie o le lofa o le tua. Tau mai mamoli mai ave o le la malana susulu e le a asa e le vai ai tala feaunga le leia malo mana ia tala fatula ia mo folo fantu ia i le nganga e tumu le fia o tau ona le nei asiata e le ia se isi asiaka i kuaku maruma mai o asiata urupo o le nei tailo i sisi asiata te sila fia
ia ai paua leo le tau pele le nei fu taimi ma le nei panga no tatou te mulu au foe mo tatou militino ia lai upenga te whailangi ia awa se tatou purukalame ia se tatou sa ili whaalumanga o a mea o lo tutupu sa tutupu o mea o le a tutupu ma mea fo ia te tau ona tutupu ai e le i wha kukupu inga la ia o le aungare nao au te ilunga o le nei purukalame au te fia e whailo antu ia ua se taimi a tore manto au va ai le nei fiafi ua uma le pisi ua tau to afi mali le pisi o sunga le loia pe na fai atu ia taimi fo ie e pisi ngā ruenga pisi fuafuanga le ainga ia a o le la e fia le lotu se taimi to ai tau nuu mai le tātou ofisa nei ia le matou au va masani e pe ona masani ai sunga le loia sa uniuni mo mea le lei ma mea ele i tutupu ma mea o le aono i tutupu se leni wa le fauminga ngā o ingoa o le sunga le loia o le sa uniuni mo suinga fou ma suinga le lei o mea le lei sa tutupu ma sa uniuni foi i mea ele i kukupu ai o le a kukupu ele ngata ilea ia ele toi nama le laina wo tausi le fia foi le fata ma o le tantou purukalame ia Godfather po le fata ma o mea uma no winga o mea lelei o mea leanga o mea ma sei fia ma whaangonga ua matua ia te ia le tu se taimila to ai tau nuu lunga le tantou purukalame ai avea lo leo whaatau waa e whaatalofa ma o wofo lo whantu ma o whaatu lima ma o whaatalofa ia mailo lima kui whalo lima i rumorau ki vi ia lulu lulu ia na ngā se nga kere o faya ko vivo fa be mai lima numero ki vi numero ke fongi tatu fata lofa yo ya lulu la ya lulu ya patia hey ya le na isu ya fa a ko vai mai lo o fera un wai la ula ya o langona fia ya fo yo le ne yaso ole mafua anga lava e nau wai ina ia lava se aso ole va yaso ia po o se aso le masina i te tau ona suma ia ile li loia. O mata upu lava ia tau tu la fono. A wai moni lava e a maila na fautua nga isi taimi ia telefo inisio. Ia e pei e mahanga i o lafar ka unga o le upa pirkangi ia. Straight from the one. From the horse's mouth. Kira meu kau de fie ufa pirkangi langa ka we ka go surfong wa ni ka go surfong wa ya ai on ole nganga i ole tala o lai sausa wa ambir kala si fie au veleng o vaku le ngala nga java kire ka okure ngu wa ko kari o me mo ya fie au o mo fa au ko va ku ro fie au fo wa fa ko amari fie au nga sai mo e fo la si fie au le ai alla se kingo fie au la aku mo ngar pule la anga sau war fakuri mar fa au le fa no mai e fa sanga e o mantai maunga e o ke ile au roku a or kingo e serga ka ilo fo le kingo o Godfather pe ko kusa mar kingo anga nga ku ma e fa sanga e o pile pu ka kari e mo me e makor si o makor fi e pu ho le kare si mo kari ile leo lok fi au le ku kusa mo kingo fa i maso a sa le leo e kau i anga ko e kepa me nunga fai fo mai e leo le leo a ore sa vali e momoni atu le leo ore ko ya me la nga mo e leo le leo a ore sa ya si fa fingi fo inga ya wa ka ke fa ko ngai fa fi wa o ringi pia moko sa va o le meor fa fingi o podu e ku sa va nga vena si fa fingi fa mai va ai o lo fia kama makua o ke le po e moko sa ya fa taro fa tu I bomba anga mai ali tatu por kalame ya ile nei fa nga le fa ma fa singa aka le anga e o ro de kaimi e masangi ka ko va le lunga mal por kalame e ila le taimi le na e pre-warn mai e pailaki fa mole fa maulo fus pau o le atatou la sia se vaenga o le e se ngawa
Mo pe a fa sa mo sa wa fa si silanga nga mai. Ole a tatou la sia se vaenga ole e se le ngawa. Ole a e fa sauni e te lue i luma lue i tua au tafa ma le si au tafa. Mai fata pena le taimi e pai lo uru tua ole fai. Kusa o warning o manga mai fata pena i le taimi e feto ai lo mo au luma le no fo le nai pito i luma. I le kai ia le nga ia o fai lo umanga e ka umai ona ole manu ngol pai lake awangi eke i fa pi hoso paku wala ngola utala le ya oele ke le se va alele ye manga fa pe o paku ye le ke alo solo mai i lungo fonga e sili yaku la paku le lungo le ia a o inga kai ale va alele yao ka ilo le omo le sale hanga le awala sa mo ma paku pe ku kusa malau lue nenga ya nga e ke le ala inga saule pre warning e mo li o sign vanga ini e va ku le mu mai le yang fa mai lo la ia le fa mo le fa ma lo fuspa ole anta to alu se me ngao ate ya fa penala fa ilo ka ko prokalame e fa singa wa me fa si ngao ngai ngisi o tatu mata up ai ole fata ua ole manino male mala malama fata lo fatu inai wo ma pa anga mai ya o lungo de tatu prokalame o nkango ngai e ko lau ku uma ko suafa e alu a koa ia le silua i kula longo winga ko ere kasire i kula e fere fasoa ia wala nga ula lo la wa kaunga lau a ko uma uku ai malili mai o tau fina ngalo a o ia ole a la tu o fo ile ta ua tua si la fia ele tua au fo ni fia o matanga tapu ai matanga ta followers e nganga e fia i por kala me isika nga ka ole mention me lo ngo ye wa isi fa penga va o le fia fo ya asi fi wa fa ya kwere ka o me lo ngo ma ka e uma el por kala me na fi wa over marcela wa fel au viewers just right after the show ya imagine lai o ila fa ingo ka nga ka fa ngo ka fa ka lo fa ku ye ne winga na te faya joy ta do ya wo to masani ya sia tamato te yai wo ko masangi when I say o to umalava I really mean it o to le to te mai mo mai le ni taimi e alfiai my favorite enemies o lo fa anga mo po mo o to le to te feita mai te o tole o le tau lavana luenga to te ala fa i le tai au mausua i le whaingoa liu fa babakiu fa vai vela salu i oe o a umatu ai ngā fa malala o te fa talo fa tu yanti o tau i la lafi mai tua ia mana yo a inga fo i la lafi mai tua i oe o le mea ngei o le amakanga o le fa leanga ingo oe no I'm pre-warning everybody e le kai mo fa le anga o se stranger se kanga kai le masangi a oi ya fa mau fus pa ulela ka ko oi pak wa ngalong o fa ya oi fa mau lo fus pa ulela ka ko oi pak o le fa le anga inga o e malu tamali anga e le kai ngofo re ingikia fa le anga o e le ngo masem le wingo la utala e le nofo se tanga tai le masangi a oi fa le anga fu oi e paua upu e whaleanga i kanga kaile masangi a oi. E ko mengi vai pe ale fia fa me o ki nga karinga ia le fia poko le that's the best they can do. Ai o lo whaleanga i le ngofo fai mai kala oi o lo ainga o lo ko olua o lo whangau o lo ngu o whangua e o ko whale me whalele ka ua kulo whafonga le tunu. Nga e lo lea o tangata o lo ainga. O a miola kamaia. Lela ukango ka waku o a mio ka maia e ka ngofika send information nga i fake pages o la ko wa mio nga ko sai mo muswe e le aingi o la to fatu mani o la to loto e o mai ai luma ma fa be mai asiata ke le ofia ya oi e for ever lava e o la si o langa pala ai e sa oi ali a me lenga le saingi para
ai. Ya, e ola se olanga para ai. A ole lan to me fai. E nga ole fia send information. Now, o tangata mua ngai whale anga inga oi oro ainga. Lua o au whilengi. Now, I'm not talking about whilengi e lelei e alolofa loyal. Anga luku whaiaku. I have a lot of friends. Now, lewo vaiaku. Wa o iloa ai whilengi mongia. Ma whilengi wangimo wala lafi. Yes. So, o le lisi longa luanga, o le lisi mua le ukango e whailo atu, ma review atu, o le lisi mua au kau whaleanga o lo ainga. O le lisi longa lua o au whilengi. Whilengi leanga. Kusa o ngakanga o au whilengi your friends, best friends, close friends, friends, ngakanga o le group of people ngā longa lua. Ma le group longa kolu. O nisi tau te lotu. O nisi kau kere roku. Yes. O kango lewo o kango identify aku e makala ai. O isi kanga ka ai ke lola o kurupu le o kurupu mua lea lo leo foi. E ma vua no foi anto kurupu mua le lo leo foi. Le anga o makusi pa ia oka le maunga mai o kusi e lau le roku. A vivi I mai oka e. Hallelujah. Praise the Lord. Tua fatama le ano male yo uma walanga ese uma kalesia. A o kamamua nga le murua oe. O sa lewo o ka ngoe ka uak. Kurupu long koru nga. Mua ainga lua whilengi. Kolu kongo e kalesia. Fa whariwhainga ruenga. O maloa whariwhainga ruenga. Makurupu muri e limai. O nisi na e anga le leia. O le kurupu ronga limala, o le kurupu mua ngariki ngā. Ioi, e le ki ngā isi kurupu. Ae o mai le kurupu ronga lima. O le kurupu mua ngariki ngā. Le anga o le kere o ka ngaka nga e anga le leia. Ea, o le kere o ka ngaka nga e fe soa ngi ai. Ia. Ono le uto ai tau nuu ia le mantou team, the A team. O le songa I le li loia, le uto ai tau nuu, ia ngata fo ilea, uto ai tau nuu, ma le vaalele na malanga whapito ma ye Godfather, o le antato wantu I le mano longa. Ko e whai mei lau ki, make sure, e pei o le la po, o le pou lau ipki. Le anga o le antato wo, ma le tua le whai loilo le kapteni, e mai aloha le tato mano longa, ona sauni le ole atato ia nai patu ilungo le wan tato faso ia le tu la fono ia me olo tupu mai sa mo pe mai atato marolonga. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Le lau tau atua le mea o he la lang. Ai mai se vai Samoa. E o mai le tei mea ve se rai meo tonu o tangata meo tonu. Ai wha sao tangata meo leanga. I le o sau I ma le tupe tongi ai tangata o le leo. On te tala leo tangata pangota meo leanga. Ai loka pel pangota a meo tonu. Tua ia ina na mi orang. Ele o mo sa mo me la. La toa. E pusa e fo ilo la to funga e pe o le fuefu. Awa wala to la fo I le tu la fono yo bo au. Wala to ino fo I le afionga ale pa io Israel. Pa mai e pusa ka no seito la to le afi. Suno e le tua. E fai ala to faina. Ele umi. E la so wa to fele O le tasile nei o saunoanga wha perfectanga se tasi o taitai
o le Ecclesia Worship Center. Songa le pistolo ia vidia mo mafo. Ua matua I tau no ulava. Ile nei vai taimi. E maka ukiari ile fa perfekanga. Le ataua ma sauni o lo tangata Kirisiano. Te lo fo I talitonu I tūlanga o saunoanga au ona le tu. Ola sa lua a makamaita tu fa so mta tu wanga ia tu. So se ka mi o kongu la. Ku sa po fe me ye. Ai a mi o kongu. E o kongu fo upa ka kala ye. E wa iska ka fo ye va valo. E se America kala ye se me lai fa. Sa pela mai ele tu la fono. E ono ma wai se to o manga ma se fofo. Ele o se me vo ile le e salu ila lo se ka peka e ufi ai. Do we have a solution? And what is that solution? Amun bola. Whaktai e siata. O le kaliwhaingo fia ia, yes, e iei le fo. O whea mai le fo, ka ko o sa o ar kula fong. Every political issues, o le fo le kula fong. O le ala kula fong o le kau ke wa inga ie. E ka lango sa o mai constitution. O le whaavai fo o le atunu. E tatau wao na tātou whaitaua with open mind. Leanga, e le isi se senga o ki whakusanga whikaunga o menge I o kula whongo. E kai peo whikaunga o kuspa ia. E cross-reference. E whai maile a kusi le mela e saungo maile pero whika. Ia se whakaka inga whaingo fie kusi a Paulo. Sa o kusi a fo ia ke salongia. Lai reference. E wha pe ngāla le whikaunga o menge I o kula whongo o ngai whai maile si vaenga o kula whongo. E kusai ma le ale le maka upu po le ale vaenga o kula whongo lai e reference anga iai. A kako vaenga I constitution. O le vaenga mua ia kia o ngor kako kaimi ma le whakau o ngor kaimi. Vai sa o le article 45 o le constitution o Samoa. Le sa o ilalo. Qualifications for membership. O le ale membership le kalangoa I. O sui fa parliament po o fai puli se fa ponga fa fengo fie fai puli la vai mai ai ia a fai kaua kanga ka ia la sila mai lungo le screen a person shall qualify to be elected as a member of parliament who vai nga mo sing sa mo a pole pui anga sa wai o le pui b e le o disqualify under the provisions of this constitutions o le mea piko sidia lang ka wai kama I mea nga le upunga e kolu or of any act. O le reference la mai o, refer loa, o le ale act le kalango mai. A fa peo le kau ki kalangoa I sui o le palemengi. E kau ke le ola kako kalangoa I sesi kula fongo va peo le criminal act, po sesi a kula fongo I ngisimia. Kalangoa sa oa I le electoral act. O le electoral act le refer ai le vai mai, le vaenga le a fa lima pui kasi, pui pi. O le ka ua le vaai kula fongo e mai ele solution. Le anga o kula fongo ia membership of in the legislative assembly. Ngai sa waiva e ngai e kolu kusa o criteria ia. Ia sau ele kolu pui a, join another political party, or B, became an independent menge I kula fongo, I rules, po principles o laika ka ingai le paki ia. That's separate. Because o le pākia, it's just a group of people, o loa success la ko manifesto, o loa mawhainga la ko mawanga le majority, e a vea ila ko ma le malo, pe lo fo o la ko mawanga le threshold le mitai, le a vea o le lako pāki, e recognize I kongo palemengi, e mangua fo I e vanga le kula fongo. Minimum of 8 people. Whako a recognize la ia lea. And leo, e leo ngi kula fongo, e le wha peang o fia ai. In terms of, it's unreasonable I kula fongo nga. But let us go back I kula fongo lango I le mai le whakongu. A o lola I lalo le vaenga pui wha. A member elected as an independent member who takes the oath of allegiance as an independent member must remain as an independent member for the parliamentary term. Ka kokoe whailasinga maanga wakele ai koko. Nga ka kokoe mawhau le ka mawhai absorb I o winga o mengi. Leanga o kula fongo I e Samoa o le kakusi whapirkangia. A ka ko for constitution of Samoa I le article kaskasi duo. Whai mai in
ava pe confuse le interpretation fa ngale nganga fa perkalang fa perkangia so ya ke e superior le nganga fa perkangia even though ka ko Samoa ka ko first language ul fa Samoa ele o se fault la ka ko le ka ma fa mala mala ku la fongo ngai lo ia ma fa masingo because o la wa uma ko the constitution e ma fa ngala ko swinga ai o ngal wenga ngal parliament so ava i lo la va ngala kasi fa se fulu in terms of qualifications le wa e malo mai lau fainga paloka ai le manga o mia le fa ka ko oi pe on kalongo mai le pui kolu pui ma le pui pi manga o mia le fa ka ko oi i se paki a fa pe fa ka ko oi o se independent ia e independent na ile pa inga koa le ungor pai lima kausanga e le mafainga ngai sui ava pe fo lo e fa ka ko se paki e le mafainga e sui o le term a ko al palmengi a fuala ye fa fika uli le wo ye ngi Samoa e ai ya le palmengi le paki ya kia no le ngol paki it's a private matter it's a private issue o le paki ya le fast o le paki ya le HRPP o le paki o ai ngi paki o le kom fai faku e le ai ya le palmengi fa ko ai ya le palmengi e sui o le wo aku ko kongu i le mau ka fongo pe a fa pe ai o aku ai va pe mai simi o le ko manga avea o ma sui o ko paki pe fa pe mai fo i le ko a luas full lima o paki ma majority o paki simi uri oi wa kuli oi o e solia ia nga fakamali i o paki o a kula fongo paki o loa meet ele threshold ma o kula fongo ma rules nga set el paki ele set el palmengi aka ko va ai lo lai le kasifa se fulunga saulo le kasifa kasi la fa makala mai ai le ave singole o le seat le kasifa kasi o le electoral act vacation of a seat in the legislative assembly I live in kasifa kasi puikas refer le faungo o le article faungo le constitution menga lenga fa ko le warning le amakanga e fe kalango a i kula fongo vai le vai mai le section kasifa kasi o le electoral act a seat of a member becomes vacant if the event specified in article 46 of the constitution or subsection 2 occur kusala ka ke o ko foi la constitution kusa o mga moli passe se ile waf a mai ko yalo mala vale e malie pe ma fa wai pa ole ya u yo melo ke como fa fa mala mai ka kangaka onga o ka kangaka ole filia ya sui kauva ma sui fai pule a mala le kangaka le nga ke filinga base I kula fongo ngai I'm sure you will make the right decisions you will make the right le kai me fai elections aga ko wolo la ba nga faungo ole constitution fai mai tenure of office of member ia ke le ba nga faungo ala fai mai every member of parliament shall cease to be a member fa pe what dissolute por la what dissolve le parliament ala sa wai luola ia lea if his or her seat becomes vacant under the provision of clause 2 fa malam mai fole clause 2 le requirements ole me ka ua ya ke u le faongo ole vaenga kolu la ko nungol vaeng kolungal notwithstanding article 15 male ole sul kolu mal 15 ngai fa makala mai where in certain circumstances the member resign withdraw from or changes his or her political party ole asuyelo il seat join a political party if he or she is not a member of the political party ya alua ya fa makala ngai lalu ise fa pupu unga ole mele fa mai ai awole ai lo se paki wa ele belong se paki longa winga wa kakau onga activate the speaker and this is where I'm coming ile vaenga favalu o le constitution lai manging o le leile makafa yo ia le fong fekalai il fa vai
Okay. Whenever the seat of a member of parliament becomes vacant under provisions of clause 2 of article 46, Nenga ko fai. lenga kalangoa kuai, the speaker shall, by writing under, ngai whai mai, e kusi le speaker head of state, advise e loa vacant, le seat lea, o le manga onga foi lea, lai kalangoa mai ai, le kasi wha lua, Electoral Act. Wow. If and as soon as the speaker has reasons to believe include ai, o langa whai kala kaulele, lai wharongolongo kwa speaker, so leo lau le ese pāki a whai mala whai. Po o lau kaungu aku le kusi al pāki lea, I lima o le speaker, ua mako whaki anga I a APC XYZ, e kusai mai a inga na mako pāki. A ku ula sesi kulanga. Pei o ngā kakalangoa I fōi mai whapea mai o langa whaile kala le speaker o le constitutions le amai ere kali. Ua soli whawae le whai unga le speaker len whai. And ku loa kamari ianga o kamari I kongon palimengi. Pa ele ongi kala le kau ke whai a koe fōi la le article whavalu, article wha ia whavalu o le constitution. Mangingo le leil pakara wha akoa ngā whai mai. O le speaker e whai al whai unga. So in other words, your hands are tied when you become a speaker of the house to make these uncomfortable decisions to make the situation comfortable for the country. Ya kia ola o ia ainga ia. No inga la, mana ia wa taringa fia longo, unda o tari mana o e ina vaenga no fia mana o in between o lau sau noanga. Anga ule mana o e a foi e vai lupe. O e langa o mana ia lai foi fafonga mai ma o le solo la velungo vaenga tau o le fia sa ilia. Ai o le vaenga la le tau amata tua isa u faafesili longo winga sauni. A o ile Electoral Act. O lai mangingo kiu kiore o le fonfikalai. O ia foi faia. A sau foi le Constitution. O la foi e faia ko le ko foi ka ko Constitution le fa valu le article fa valu fa mole. Le vaenga le ko highlight fa manino fa amata la poa. O la foi la sa pela mai le vaenga fa valu. Le kiu ke la vor fonfikalai. A le la pe ya tangia mai le mele sa tula I mai. Vai aso na te nei. Le Electoral Act. Ia le Constitution. Ai o saunga mua fa mai o le vaenga le o le mera fa paki. Ia ai a fa pea la vai fia manga isor out o I fam singonga. Le tau isa fo popo na to tali le sunga le. O e kele fsiri pa mai kele le saunga fo sauni. Pa wa sauni o le Electoral Act ma Constitution pese unga li fai poipo ia kula fongo ia lua pe ese Constitution ese Electoral Act because o menga le ka confuse ka pe o le wo so ia wo fa le fa vai ai kia le Electoral Act a fa pe foi la enga lua fa kasi ko lua le o fe me mo kan fa I ko nga case la luka ko yengi o fe kula fongo ia mo fa e fongo fkalai o le Electoral Act por fa vai ele mawhainga whaonga ngā se kula fongo, like specifically ai le Electoral Act mal constitutions. O ngā ole fesili la, what was the purpose ngā create an Electoral Act? Yeah, for elections. O ai elect. O sui whaipule. O sui whaipule lea, o le mauka fongo. So the Electoral Act was designed for the purpose e elect ai kangaka ma le koe ma abese ko whaipule o kangaka. But o le kula fongo supreme le kongo, le constitutions, o lai kalangoa mai foi. Le anga e le vaenga o le pe umo le whalima. Se koe vai a koe lau ila o avangi. E le vaenga lai fai mai ai. Pe umo le constitution. Ngai fai mai ai under this le whalima, ia whalima kasi pi, ngai a person shall qualify to be elected as member of parliament who pui is a citizen of Samoa, and sa welole le pui pi is not disqualified under the provisions of this constitution
or any act. E le mawhai loa langa e kango e ave ngā constitutions. I refer la po le ale kula fongo le whai mai le constitutions. A whesili la, o le ale kula fongo le kalongo mai constitutions i le vaenga lea. O le kula fongo o whainga pāloka. O le ango i ngā lenga o mei e kongu ia sui o le awhangi o le parimengi. E ka ua mele kusile ili atau. O ngā leke whaapea mai pe mawhainga wha o ngā no ele mawhai. Because e ka kaua ngā meet uma requirements o le kula fongo. But the starting point o le issue, vai sa o le whakongunga le o mai constitution. O ngā refer lola ia le mga o mianga la i le mele mga o mia whakula fongo mai ele Electoral Act. Ia follow le process le mai ele Electoral Act. Le mai ele kasi whaarua le Electoral Act. Ia, malo, leo kaura kalaka mai ale mele kaukulukulia. O longo winga la, a whaingela le whaiunga, whapelola ia lea. Le la whaonga le Electoral, la whaonga le Constitution. I rock Constitution, I koe kuli mai sa le Electoral Act, o sao lea. E whaonga le constitutions as a starting point, but e refer le Electoral Act, o ngā ngai au mai ai, it's like a process. Le process nga kalango mai le kasi whaalua. Le process a ko ala ngā kusa e judge le whongwhekalai ka ngakangi, o kusa o le court le al palimingi. In other words, ngā o ka ngaka whai pulea, po o ngā o sui whai pulea, e subject i vaenga le o le constitutions, ma le vaenga le o le Electoral Act. O ngā o i le la, o le akula i le fionga le speaker, o ngā ia e whai al whai unga i le ka inga whare kula fongo. O ngā malo si anga whare kula fongo lai lalo, e whai langa whai unga li lalo kula fongo. O ia fo i lai kula i. Ma charge kakangi, o lea ua ua whamakalanga o lea ua kia o le kusi, ua le aisa kou paki. I think o le mea ngā focus ai, tuli, resign, wa kau mawhai interpret. Po le mea ngā kuli, pe ngā resign, pe ngā mai, ma. I think, a wha peo ngai silence i ngāle, ele i eise mawhau o ila kou ngā draftinga kula fongo, e o ngā kupu se kuli. But, a mawhau ai fo ila, a ngā invoke, le decision e kuli. O ngā ua lea mga ia e se sui kau vā, au e se sui whai pule, ia kulanga whalpaki. A leo whaake ai. E lea mas e senga mar whaake amanungu. O kulafongo ia whanungu, whare ainga, a lea lau marilia i lonungu. Whaake au e, leo marilia il paki, le majority il paki. And that's a democratic process. Because e lea nganga mamoe le majority lea malamal ka eau whaapea. Waila ka kuriangi. Whaile ka ko vili po e kanga karaku o kua ngiu. E ka kauanga go through the process because whoever is subject to these type of decisions, they have a right to justice. E le whaapea la e ave o le court, wal whesidi le court, did your party follow the due process under the principle of natural justice? Nga inform oi, a nga ilo inga kula fongo e ka kaunga e attend le fongo, e ka kaunga e a mailo whangoi, a whaapea loa la whaapea mai ia, ngā wakule kusi you can attend. You know, and I'm not saying o mea ngā lai e kong. Wai manko ese uma vaenga ia kulupu mala kou kula fongo e ongo abe ese le kofi like le sui mempa or kangaka. A whesidia ku loa la le a wapengi i ave le court, a whesidia ku le court, our hands are tied. Because they follow the due process that attach your right under natural justice. O le si vaenga sound. Momo, o te fia i loa. Po o lea kongungi malili e nga whaia i le fongo, le nga fongo ai kui la epa fia mema le speaker. Awa e atangia mai i lau wha maninoina ma vaenga umo le tūla fono. Ua leo muri ta ia le whai unga ale speaker, e leo muri ka ia i ala le tūla fono lana whai unga. Ae fōringa mai ua koe a kangia mai se harmony agreement. Now, o leanga ka kopisa mai le harmony agreement se lenga whai mua. Now, did we just witness another silent, or however we call, po le alava o le harmony agreement, o a mea nga discuss i le fongo lea. Awa atato wo yalo le tūla fono, e lape i le Electoral Act, ko e lape i le Constitution, whai unga le speaker.
Ai e pe fōringa mai e malo sikele se malilienga ngā whai ko kongo le poku rea. Ua afua makangi ai. O ngā koe ku au lafo le whaako whala inga sa o le speaker. Le anga antatou fua fo I le saingi a speaker le kusi. O lai saingi ai le kusi. As a member of parliament. Yes, o lai saingi le kusi. E wha malo lo fia me marka ikai. La fuonga agree le kulinga le sek. As a leader. As a leader. Not as a prime minister. O le mela leo ke wawa ai aku wai I le latou pe a kangia mai ma wavala mai le karangoanga le ngawhai. O se au ngangi fia me. E ngake le popole pe a kangia mai. E le o popole fia me pe a rusi ron kofi kai. Ai pe e a kangia mai e makanga le rusi o ron kofi palemia. Ai le uma le term. O tau te oa I mea se sao. E pe fōringa mai. O le ala ua koso mai ai loa I ngā mare whaako whara I ngā lofa are whonga whikala I ala I se kalosanga wa avak. Wha mole mole. Whai mai sau whai unga. E ongo kusa lava po le ale pisa mai o rea kungu. Ai mau pēlo ko whinga wha palemia ele o koe mau ko iwa masinga. Awa o le atala na leo te wawa ai atu I le tūlanga wha pēa. O le fwoi ngā nginga le whinga ngalo se kasi o tamari porkiki sa ngengi usila. Ele toi nama laina I au pito. Mangingo I o langa saungoanga. E makua I ofo I le ngei ko ai ngā mea. O le kupo se mea wha pēa. Ai kai pēa se whai ngā malo le minority. Anga o ngi usila mangisi a ngu. It will never happen. Ele kupu ngā mea. O le kāpua I o le majority. Ko e sau le kua ngai e ke re fo ngu mela le kua ngai. Ai kai e engi kangaka ua kukudi. Ia po se minority. Arfa se rovinga ngā reku whai aku. Wha maka o kua paka kua o lako wha asoa le ngā whai. Le ngā koe o si e se kua inga mga ku wha pia. O kako masa salonga ia siata male ataua. Mai ele asale whaiva male masalo pe fo ia upo le kungu. Ai ole me ia uia ole me pekusiri ngā whaangongoa. Ua sai step kai o sa moa me kula fonga. Ua makua I turn the blind eye I vaenga o constitutions ma vaenga o kula fonga. And mankua foi le whakaukonga o le whainga o whakaukonga I le High Court. I'm sure you guys are on ngake lua mankua inga. Some of the words make decisions without fear or favor. Yeah. O le fionga le Fonfekalai is one of the lawyer. And it will be very common for all lawyers in the Westminster system or in the Commonwealth. Include mea I lako whakaukonga. A mawhauwhau ai fo ilai, I positions ia kai mingi as politicians. Ele kai mi ke koe, ke le koe polkiki ai, but you will still uphold lau oi professions as a lawyer. Whakakainga o Andrew Little. Andrew Little fo ilangai le leipa. He go back to practice. Au lea sa mingska sa kai ka ili leipa, levanga. Ole mea loki kau mawhai e whaamala malamba. Sila fia lei le fionga le Fonfekalai. The meeting was not in the best interest of the country o le ngei le mafuanga. Lai va le fonga va le fast. Ua split le fast. Wa luai ku le fast. Ole mea mo ia ngā ia. Wako vai aku luai ku le fast. Ai lewa au mai ngā ole ngā fionga sa whapiko ma le sunga ia kule epa. Le fongo lea. A onga ia, langa capacity as a speaker. O whea i ere kai o le siva enga lea le majority o le palemengi, ko luasifu. Whoever they choose, if he was a very reasonable and a genuine speaker, he will never held a meeting with these two without having another person from the other side, because there's a conflict of interest. Lea la waka ko kau make ngei po akalanga whai le fongo lea. Peinga esa ungo ai. Ai, ele eise singa exercise. Whawhewhea la le, wai aku ua se whea sao ave la wha scenario. Loa koru paki kongo le, o le awhangi, o le malo Samoa. The country is still, or fast, still have the majority of the country. Ko luas fulu ia whai pulele e kong. So, wale amanga ia la, wale amanga ia le fionga Fonfekalai, le vaenga o constitutions, po ua unconstitutional langa whai unga langa whai, and ua ngā kanga fo ila discriminate. Ia le vaenga le ko lose fu,
wale invite le meeting there to cover himself from all these criticism and speculations akangaka. Anga fa pewa. Okay, fine, yeah, we have a meeting. Good. But I won't be in that meeting without a representative of Maile called Rus Fululia. O luala ke lua fai o I will write to them. E le fongo le la fai. Tusa o action po whaatinonga ale tamaita i paremia le fai. Ua makua pupula pei o le la le koe fia au wai paki. O pumongi ngā mara upukau kingo. Ua matua manino ai le o koe fia fast. Ioi, e pauan mea lai longa roko i lo wa ai atunga. Wha mole speaker. Fai mai sau fai unga lo fai maintain nai pelo o koe paremia. I don't care about my leadership in the fast. Aven mea ngā ia la auri. Ke pole, a mangingo ai langa press conferences a fai. E pule ala ko pe fa maloloa au lo kofi kai. A o lo paremia o le mea ngā parmengi. Now, the question is, who is the boss of the parliament? It's simple ai o le fonga kalai. Speaker is the boss. Yeah. So therefore, lela wa fai unga le boss. Se fero paremia. E ui i le makua makanga i o Samoa. Yeah. I le ka inga ngā o mingi sky se furuma le lima le ingi ko associate ministers. O le alava. E pe ar karavoi le makanga ai le ki ngā. Kusa o la wa inga le atau o le aka kongwa le ua fai. Arua kua ilo makuila e ba e le lopo le alanga mea ngawhai e fua i le fongo lea. Fai masanga kala. E le lopo le kala lea kua le pa wa e nano vetu. E sa o tau te fasa. Ai sa o maa mei kau ke pisa koe. E le lopo le mea le ngawha pekui le pa vai. O le unga o mea ngei. O le vote le o le no confidence. Yeah. A mako sa mala ngei la oi. A svia me. E kau ki koe fo i umar whainga paroka. Ai wha pēr whainga o sia ka kua mio. Speaker, se fer kenge lea. Ia pe se fer lo mkua. Pe se fe anti. Se fe anti. Ai wha longo mai. Anti, saingir ka ko malienga o free visa ma sainga o le mea ule wango mga awai. Awenga nga o mga pingi o le mea lea saingi ma free visa ma sainga. E le haingi mengi feso, e le haingi mea wha pēngi inga whaia mai e le fast. E o mai e whaingi free visa mo sainga. A ia ise mea nga kapisa ai le fast. O le kau kao fiofi o le o mai e sainga. Markele o le mau le fu ka ko vai wa fanga le si sainga le leo. Ia wala ki le mai mau o le soifua. O le akanga o la vai kunga. O le mea nga le nga fai karanga nga fai kong. E so ni Davis. O le Davis ting o le kungu o le mele a ke il mesa o le pisai. A rango ka ba ku sa fa popo lua karanga. O le pura pe masa sa lo po a nga fai le fongo. Langa ku aku le pe kong o le fongo. Fa fe kai le fongo fe kai pe mai. O le mea ka ko karanga ngafi. O le fai. Ko ke le ora pa men karanga. Anga sa ngo fa pe aku le pe kong o le pa mi. Le la wo ka wa ko me ngo. Vime. Ole me sa ane nga kupu. Fa perka kom ka upu wa ko inga fa penga. O ke ngo fo ifi me ngo fo ispik. Ai onga ko. Au ki ngo ya fa perka kom ka upu. Se fe oe lomkua. Awai loe le me ko ngo masinga, oiva masinga e. Ki e makanga e ki nga. E fa no mai se fe long coffee pandemia. Ai mo oelea. Nga umanga fai o melea, saingi lo mar free visa o sainga ua lewa nga fio mai ka ia. Nga ngore wala lakar paloka, e o mai fa nga computer retail paloka. Ta jotur malolonga vivir ko fai ka. Ta jotur malolonga avoi mai. Toi fa wa tatu e ke le ale o rio melea. Fa mo fuspa. Ha mo fuspa o le atatu toi la sia patu tele lungore. Talo falava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South. Mo le fa ngai no le. See you, Kwame. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Ya, fatalo fa papa.
ia o le awala mai malifa, 4 lanes e pas te tele, ia o mātou te whaongaina lava le Simane ia le Golden Bay, e o la fo ia mātou paipa ngausia mo le whauina o awala, ia o lo mātou whaongaina fo i le Golden Bay, mai pautuaina, highly recommend. Te whawhera i atu le taliu mai o le proklame malolonga awana i ngalo tātou sponsors au tau malanga i Samoa, tau tuana le SMI, whataunga ua mauta malawa, whale sā, whale a onga matulaga uma whapena. O le moa tonga fo ia wale whaatotonga ina ia o mauta malawa, ia ngata i lea o le tātou hotel, le Sanita Hotel, ia ina i songi, ia manisi o tātou company langolango sua. O le ua umana e fofola a koanga le fala o le kulafongo sauni. O le kulafongo whainga paloka, le ua le whaia. I lalo e le whionga whonga talai. Tu la fono fo ile o le whaavae, ia la fua le o whaia le nā vaenga. O le whesiri le ngunguru e ko akele. O le whesiri le valea. Ok, e ma whainga o whaamalo loa le kofi kaikai o fia me ma le pati. Ai e le mwhainko wha amaroloa longa kofi pane mia. A o whisiri la. A ngā whai la e whonga whekalai lona tiu te sao o loo sapela mai e le tūlafono whainga pālota ma le whaavai. E koe whaafoi ma whaavangoa ngofoa nge ye ongo. E au fia ai ma ngofoa o loo sau whai ia le whionga ia fia me le pane mia. A ngā whaakau nguu la le ave esenga. O le ala le mea la akupu kofi pane mia. E iei se paua o longa kofi pale mia e koe whaapea mai ai le kofi. Wait a minute. I'm the Prime Minister. I'm still gonna sit here. E se me whapenga o kupu. E le mawhai, vaenga arikola kolu o le constitutions wha mo le apem whainga kua ino. Ngai kilia leile sau o le whamakalanga ngai e vacation of office. The appointment of the Prime Minister who is in the office, lai alu e whamakalanga, saulo le vaenga kolu pui lua. The appointment of the Prime Minister shall also be terminated by the head of state. Pui lua, pui a, if the Prime Minister ceases to be a member of Parliament for any reason other than dissolutions. Saumale pi, if the Legislative Assembly pass a motion, o lunga la le lua a, o inga kongu ai fō lai, E le kau whaia for motion. E le kau whaia for motion. Mai mea whai ngā lea lai ngā ngowhai akul wha malamala manga o le oa ma le end. Man kua le oa ngā le after Legislative Assembly. Ua mita i ngā le threshold. E ave ese ai, e le o se kofi pale mia. Pa e ave ese ai le o lo o holdinga le kofi pale mia. Ave ese tangata. I ave ese ai le kangaka. Lai pale mia. Avai whaila le kolu, the same article 33 pui kolu. The office of any other minister shall become vacant if the appointment of the Prime Minister has been terminated under provisions of Clause 1 and 1 or Clause 2 above. Kusala e mawhau ai. E peia le domino. Nganga e unga i lalo le... O le maauku. Pa uma i lalo. Kusa wale o koe tena pōlia le kofinga wha minska o kangaka nginga minska. Ia ke a o le meanga le whai mai e le wha avai o le atunu. A o le whaavai sa kusi mawhau i kokongo o le whalefongo. O le whaavai sa whai i vai kaimi o le koko kasi o Samoa. So o le whesili ke le a le kaimi ngei. Why are we moving away from the Constitution? O le solutions a ko al whawhikauri le Samoa le constitutions. But e eila o masa o salonga. It's all about personal interest. Wa ka mawhai e serve personal interest instead of o lai whai mai le whaavai. Kalo fai kua asa lako ngapa kia whaunga whawai. To e vifo ale vaenga, ele vaenga ka ua maua kua ngile a taua. To e vifo e lunga wha mole misa, le vaenga tonua lea. Le la vea mai ai ma le vaenga lona lua, i le vaenga lo le motion. Mana tua mai la, o leanga pisa o umaka ngaka le motion, kusa pei ho le option ngumera kasi le ngā. No. A le maua mai i le whaavai. Le hai, e ele mele mua mai i runga. Kolu, pui lua, pui a. Longa whalo ia. A whapengi ave o le court. The court will instruct le palemenge.
whaakingo le manga ongar kula fongo le au mai inglanga o le speaker kaunga e whaia le se longa wa ke e kanga kare whai unga le speaker ka kala ngai le avele issue o le Supreme Court e le ka wo le vaenga le majority e le fast e avele issue o le ko pe afa apea e yele integrity o le speaker e whaakingo e longa kiuke under the constitution longo winga la ai risa no aturi at jawa e mawhaino ta whapea tō la ofisili e mawhailango ka whapea ku sa ungi ala le tūla whono le wai whafola or kako pāle mia o le pāle mia o lai aru le whaavaia whatu o lai operate whaasori tūla whono can I just say that and, I mean correct me if I'm wrong walanga o le wa pe wa meet o ma vaenga e ta tau wai mono mea o na whaile whai ungar whungwhikalai koe fo e whaiwhenga paruka The legal term loke manguanga siaka normally ai whaonga there is no legitimacy ile olo o mier kofi pale mier kai given one of the key ingredients ile avea yo ia ma pale mier o langa kofi fai pule e attach ile paki sa whakau ko ile makanga le ala ua wale o koe attach ngai o le paki therefore o le fesili whapea o le ale reason nga lainga ngale attach le paki that is a matter between the party and the individual. It should never be a matter for the parliament. The fact of lowole ese paki, that should be where the parliament focus. Prove to us ole yelo paki, and the onus will fall on the member of parliament lowole ese paki. O loke attach il paki anga hapea lole. Oh no. Nga whaakau ko oe le requirements o le constitution. Nga whaakau ko oe ile paki ale fast. A whapea wa kuli mai o e mao. E lea mas se senga mal me whangal whaakea o e manungu. Au whaakea o e manungu. O le eso ngu. Se rongala ke alu lola e whaisa mo ngukanga pe alu se ngu upo nungu olo ka maa po nungu olo ki ngā te pensi nungu ule ki sa wai. La wakulesi scenario li i sao. Anga ave ese le upure pare mia la e dio le pare menge ma le fai pule. Let's say wala ka conversing e upule pare mia. Yeah. Apa pe le nga ba kungel ka upule ai le pare mia fia me. E fai ngofi akunga. E fai ngofi. E sa le sa nga le atawa because now la reverse la le equation. Ava pela o le issue le HRPP. Is Parliament going to intervene pe fa ngi yo loa fa pe HRPP lo manga o evese ya la kai kulepa ava pe kulepa no. The Parliament will never get involved. Those are party issues. O le kofi pale mi o le kofi o le kungu. O le kofi fai pule o le kofi o le kumalo. O le kofi mingska o le kofi fo o le kungu ilalo kai ingar pale mi. But whoever is going to take le position as a prime minister, it's very obvious it's from the person who is a leader of the party who command the majority after general elections. Alaki dia fo ilalo fa vai. Onga o lela sa saule fionga sa fa piko mai le paki lenga la ko mo le majority. It's parliamentary conventions if API. This is very common. O le paki o le mo le majority o fai pule o malo. O le paki nga if API ko le head of state alu e form lo malo. Filio mingska o e foi lela e per mia. Ora ofisiti. Can the speaker e mawhainga okay. E wha maka mawhainga koe kangor speaker e koe whaasa aulanga le melia. Does he still have time e koe whaiaile mea? Ma le awala e whaiai. E whainga whakuse lafo. Io, e mawhaiang koe for speaker mea lea legally. According i mea ka umai e yonga kiu ke whare speaker I laro kula fongo. Ngai lo le ku fau lava whaapea se I o whaamasingonga. Aso whina ngalo. Ele, ia ke au or kali pu ua yes. Lenga lefa mer kula fongo and those are your duties, legal obligations as a speaker. Regardless, pula ala kai mi ke kango invoke ai. Pe ke kango whakingoi. The fact is, ua meet le mga ongar kula fongo. So ele au ngā fo ilanga ngā whaapea le mawhainga whaile kai mingi. And if the speaker just realize e saori o le wha mer kula fongo, he can do it. Otherwise, unconstitutional langa move. And ile kai mila lingi. Any
Tom, Dick and Harry can take le speaker ile unconstitutional langa decision nga fai o le wa feme mea ile kungu because a ku ngela ku langa fa kemokalasi not politics. We have to separate the politics from democracy because politics can be authoritarian and can be democracy. A ku ngela ku langa fa kemokalasi o le sa fa ia ila ko isa fa ilunga kofi miska mal kofi el palimia ai le o mafai o le ale pawala ia la ko mafai nga pasi en kula fongo I think o mele la kala ngor kala ku before the next financial year and that budget need to be la ko ka ngofi e support they are not doing any favor for the country. It's for them. It's for them. O le ngei ma fuanga ava pe mai ngei mai le draft ol pakeki e 4 milionga le la ave fea o I la fa pe ko le oppositions no a mai milionga ngai I ava kun me ko so le la pule aku I in order for the budget to pass e o la le kai mi o ti sa vale pale menge mo le elections o ingalo mo wa ku pere chapipi ole fa fika o linga le la ya ngi ku sa ya ke au ila va ai le issue le samo wow anga fa pe ngi e sila fia ele HRPP ma le sunga ya kula epa o le ko aiva le o kuli not the 6 or say 15 lo kuli they will move e ko fai finga paloka they will say lo fiona fon fikalai o lo kiukere ila lo fa o lai lo le kula epa me lo le ma ongol ngei mafu anga laenga fa pe ava pe o ko sul lima there is a possibility o ma ko sul lima on makopaki HRPP and then we will have the majority sui e lo ava pe ko ongo a hor ko ongo ai o mai o mako ele mau wale majority so we're going to drag it o le mela ke fa ngo ai it's like o le deceive ka ngaka ngile ku e kamali I fa fe ngainga o le lau ke ka ma fai a walangi fo linga mai o le omi fa ngi ale ale but the issue is really bad. So do you think all involvement le involve vai kula e pai ai e le o se pengifiki o le akungu a o anga ai kia uma mo le pengifiki o langa paki e koe ka mo fai e koe mang maroma by the look of things I can't read between the line pe on menanga fa mai ia le sunga le ata o le sangonga kula e pai kong le fongo fa kai fon fa kala ilo fen men ka kalngo ngafi and then he go to the back and start laughing ma akai miska nga filifili and e makua ikilia he has no good intentions it's not about parties it's about saving the country ya kia ulanga o mafofawai e yaile afianga o menge ile kako va fa our international relations maisia ku o lera wa ayaku there is no stability political stability Samoa. Any development o lae ka mafai sia ku o fund Samoa lae wo ko le big question mark ai sia o yo feo in democracy o lawa o lae ka ile minority au feo majority that is not the rule of law we always talk about e o foilangi e do le ka mafai ku ngi e va ku Samoa I doubt o lae le la ko confidence le ka inga Samoa ka mingi ole pule mo fai kong waru aka mai mo par ngoro ngei le opening ole o pakila le chapipi sa ole o kala uma kule pa pe folinga mai ulo le fast folinga mai la ele melanga ke uaile le fast de kamingai ma o sa o ma lo silang sa o per sa o superman le sa o ko inga o me vola le ke ka u e luanga apsi kasi la apsi mo ko men e me fai ele fast nga abel speaker onga wala ko lo wa se lang fai unga lo fai can they I really want to answer that questions alefa fonga mele ku but it's more like ole ala uli ko advice I'm not going to answer le vesilinga publicly but pe yongo fa yakul kami wa kia le kami ngi mafai ai so se ka ngaka lava onga fa onga ala ko right la lo constitutions abel speaker because wa violate le speaker langa duty la lo le constitutions e fix le problem le in order for the Supreme Court to get involved abel instructions ale famasingonga
Mankua lo kiuke le lalo o le whaavalu o le whaavai. Ia whaakaungu. Like we all have right I kako, that's our democratic rights, that's our political rights. I le whitwhilinga, but e whaale kongu lo whapela. O le whesiri la kako whakarikali a se ialu, someone have to start the process, including our citizens, like kangakang usa mo lai sa mo kaimingi. Okay, wai fo mele o le whaangi wale ale pa. O le whaia le kiuke o le speaker. E mawhaia kanga kua kasi o ngā loe avi. And that's where HRPP or FAST o le kaimingi ia wape o le interest o kakala ia ia lui le panemenge. Start making some move. Ia, so no le seu. O le seu ko mengi le fai. O le o maari ke la whaong kule, kara kupele ka saung. Ia, le pasia ma le pasia. O le la wa ku ngere le saunga nga kule e permanent fai ngi. Ia. Fōringa mai leo kau wha nga e le HRPP le pro ke ki le milionga kala. Pe fōringa mai leo e le planner ko inga. Il pa ke ki le a wa campaigns o le election le la saungi. Wa leo kakolo ngelo wo se ya angalos sa va ia le vaanga le. Leo wa ku ilang ai ele wa wa. O lo wa ve se uma ono wa on mta upulea. O le na mo mai sia utama i so ta inga i Samoa. Wa ave ese mai anga losa ave ese la auli ave manto la to umale ave ese leo ta lucky tangata tonu nei o sai tonu o tu to nei o lo wito tonu mau mai na ya famtalanga o lo wito tonu le ana posini la wiko kongor komikila tu sor finga le ofisu ya inga afirme le wa avatu wai o le mana ongo lo metua e o mai e mixi to tonu i a o mele kup ele o se mea le HRPP mele le milionga ia o Belfast ole manu no tio tasile manifesto fa na swinga tele ole mi ale la wa to tonu mon ko le fiso kai mai suyo ku malo ya fo fa vai le wote te ia tu le fono la ta mai nei wa ese ka kala o pasu mai ton ale o ye le o ye pe wa sa o to tonu le winga nga ko fa yaku pele o vai ngai o le fongo nga le lenga fai ngi le tu fai atu pe mo pisa tu lava le o tato va ai atu mei wa manu mai lunga le wa mai le mo mau fa tu tu ina mai Samoa wa le to ye officially of SFia me angalosa la auli le tai i le committee le suima pe ona wala ve fo ma CEO mai lantu ala wa vatuile ana sitasile tanga talo wi o longo winga la le focus lo la le HRPP le milionga le che wala fa manga lo le melenga fa ikulu e pa o le pa ko allocate mo se si va nga mai pa ke pe fa kalor kupe wa ale lo ngala o ngela ngolango se me la present con mele inga ia fa nga ila se si va nga kupe le mo makaila le wa fa ke va ku le skaile kulepa o la nga i makai e campaign le la o vai longo winga la i ka ko aka mo ke makenga mar ka ko la opinion mar ka ko vai mau o le kupe le la fa nga fa ime a foi le tati fai atu au ale la o le skala i la paluka o ka ko paluka walanga la e kar ko inga ya ka ko i fa fo man tu ele maluar mamal to ino tatou le ngai ka mai o ka ko foi le fa palasia ngai ya o le la pe la kango auro mar ko inga senga o le amakua fa akumu le lola paloka ngi ai kope ia ingi ngo makai okay feel sorry le decision law I know it's a high level decisions le fakanga ngau sainga like in terms of free visa o le mea fo i o ke va ai mamao ai ele o ka waso America especially le plesking America kaimingi because le move a Trump lenga fai recently la le kala ngoa le se ngake a America le ko o mai ngo Panama kaneo o nga ve mai Trump e avakule me alo fai ko ka ngofi ave yasenga it's all about China le move a Trump yes o ko ke fai mai le America e vakule ko bilionga e fixe le kaneo ai o saingale siku e o lo langa makua i confirm e Donald Trump le impact o relationship ngi Samoa masainga in terms of free visa o nga fingo fa longo ye le it's a big organizations Save the Children
le lako klopo si o nga complain fa mai wakango Trump ka ofi a fund, charity funds. E ongo o isa mo isi ko inga kulanga fa penga. Vai foi le move aus ka dia le nga fa ya Papua recently. Ongo se lau milionga le o set up le lakapi le au lakapi likia Papua. With conditions, you cannot sign a new security pact or any security pact with China in the next 10 years. O Amerika le pressure inga menga. O nga lailo le leia Amerika le mele ma fo fawai sainga. O lea fo inga o whalonga ngā whirikalangoa Trump. O laua ma fo fau, le o whai a Taiwan. Sifi uma mai manufacturing lai kongo Taiwan. Le whai ai chip o ke whongingi. Au mai Amerika. Or I will impose 75 or 100% tariffs. O le la ma whai Trump e protecti Amerika me allies a Amerika. O le fesilila. Which one we want? Ele mawhainga alwe se Amerika ma le South Pacific, especially a Samoa. Our next door neighbor is American territory. So, o le mawhainga le ala inga makua attach ala interest of sainga ia Samoa. Inga ima whainga o fia ai. Nga lako attack inga ia ke koli leo Amerika. Ia ke au, I hope it's not the case, but nga wa makaraka ko pokalame le valoanga ale sunga i le aposkolo. Loa kupu. O loa kupu. And e kaukele kama moela ia sainga wa le mela e manga oi sainga. We want land. We want land. We want territory. Ai e kauke kama moela ia Amerika. E koe fo ia kwa Amerika e protect ia Samoa. Mai a mawhauwhau e fo ilar ka ko va ma usoma ko whawhinga i le moku sasai. O le awhau Samoa lai o. Nā tonua. Kusama o aso ia. Ai vai nei tātou tala tuu. Ma le history. Tala ango Samoa. Sa ka ko walo pau kukuila. In fact, sa fe ausi kukuila. Ai nga malos. Lenga. Nga mawai nga whaalanginga le lei o le ainga malosi. Kulou le ainga sa kongu mafongo. O le ale wingo le tala. E matua va la laka. O le mele manga nga o isa inga e o mai e fase e mai ka kou ngei mea makulanga uma. Ia whaalakalaka mai o lako karinga pe o kala ko inga le monga mako sa kou o karinga o fia longo. O karinga o fia longo e kuku mai foi lele e fia whaarongo longo po angi plana Amerika ia kukuila ma mea uma. Walanga ioe ngale luasa ia la mai ale Amerika o mai ka kou. Lo winga na le na fai atu man tofo ile ex o former military amile sa fa tele no lungo proclame le nei. Sunga ya Bert McKenzie o ranger kamalo. Mana tofo e taua ya ulan saunoanga. Po alava malava ngai me pe vesi mai ai ma fa fefe ma swiki me o sainga. American Samoa is just a door away from Samoa Sifu. So Big Uncle Sam is still right next door to us. And you have to read between the line la o kala lela fai. Le kengi kiki sa pe uma sa fanga o kukuila. Ko luega o sanga o tausa ai malanga loi i Hawaii. Piki mai Donald Trump le nga kai vai nga intelligence. Piki mai kukuila. Piki mai kukuila. Yeah, piki mai kukuila. There is a reason behind all these things. La oi lo Trump. O le la ka ko fa sui kia ke le sainga. Yes. Ia vai na le o fulir ka ko. Lo winga lo fulir visa. Now, e ke ngofo e fai so ku ro sia so ke fiaru ki ka fa sainga. If anything else, e ke le aku peng fiki o sainga lo ku sa mo ka ku sainga. Les ka ko me mo sainga. Ia ka ula ia e vala ka ki lo se ka wo le kom singo fenga paroka. Abe se umang jing ma jeng ya. La ya e fa ta la fonga. Mana tu le issue le sa ka ngol parmengi. Yeah. Tau sanga umvai. O kus for lau ia nga mau o fa ka usenga. Mana tu mai foi e sa ungi le fast yo atu tonu. Ai ka pu e mai e ka ngaka ia nga o fa kongwe le nga fa kongu e le officer foi le ta to le tu for lau le immigration Samoa. Ina ua bo tau ai le la pisi de kele o mau o mea safai. Ngai ka pu e mai e makus folan. O sainga. Ki vai ai kus for lau Samoa.
Au sainga ingo. O sa alanga la wa ye ma fa matai wa ma pinga nga ku wa ya ngai sua fa sa mo foi le fa tu fa ta fonga ka ma foi le o to le wa fa penga fa tenga to o savili ai ia to le ava a ngo sainga ia fai e nala no fai tu a fai o langa kupu maranga nga pa mengi ele fa ele ngi kala fa pa ole la le ka fai ku o le o ka kala ka mingi o le fau le lola e vela o fa pi ingo fa ngi fo mea le o ta tala terminate so now any Chinese can go to Samoa now a o le fa ka penga i male lola pa lo ka mi lava ngi kasi o le ala tu pata tu o ia mea ya e ka ke lo ya i tu o nei tala no nga na la tu o le si fesiri ngi ke o langa ia fesiri no fi fa tu la mta pura o nga fi po kara ko nga fi nga kolpo ele fongo wale a ko ngu me la fa ele fongo I think for the first time o ku po le mele fongo palme yeah o se urua i kai me lea ka ilo le kai me o kuila epa but I think it happen na me lea ma ko fi lau ka ilo i ku akula ola fesiti fa makala a fa ale fia majority le le se fulu i fa i ungar ale fon fe kala i ma o ya ile le fia o ko fongo makula nga fa penga ona ko paka ko ngime e on fa de lo la ko ke ele le fia ile le fa yo longa kiu ke o lo sa pela mai le fa vai makula fongo fenga palo ke le afianga o le fa me ngi siria lo ke ma fa va ngole o fa vai ma va ngole o kula fongo fenga palo ka le fa mai ai e fa ko longa misi au fongo ai le longo fon fe kalai ya o le sia walanga me fa inga ve selo ko fa puli mankuala it's a type of protest le mele o fa il majority o le pulu le pa va pe mangila fa kia o ile la we kango invoke la responsibility ya mako missing free meetings ai le kele fa ya e o the Supreme Court wa inga no la like in a way it's a laughing joke le situation la Samoa and I think aku ungi kulanga fa politiki apa oppositions male vaenga le avangi fa wor malo wa makwa I kau warka ale oppositions wa makwa I langonga le wan mele so opposition time nga o ya feio le fainga malo because inga ima fainga prove ku kanka they have no capabilities a lead la ku ma manage ai finances la ku because it pay ole like I mengi fainga malo this is the main aim ia ko kongu ole malo ngai mafainga ko managing ma controlling le purse la ku mafainga ko faya ku la fongo raise high taxes raise tariffs that's a cash flow ole ku mafainga ko faya ku la fongo for investment and development e o mai ko kongu la ku e protect dai kanga ko la ku ko protect the full interest investors ava pela ule o se fongo po ko pole fongo onga ule mawale ngu mela ka kaunga nga ka wa fiel fongo wa ole ala ku and it's because some of these people are not attending it's a sad situation it's the darkest day in the history ole ku e o fo mele nga fa unga fongo fe kala inga kele invoking la responsibility law constitutions it's noted and it's recorded in the history o Samoa or sai steple fon fe kala I langa kiuke is that bad it's worse than what happened in other Pacific countries because oleka kiel kula fongo I would choose not to go through the law e mai solutions I don't know is it fear or favor or fefe po lawa fai le favor mo kanga ka yang mga oi project wow ola si fo le wa le ka fa ku pumangako e fa fe wo ku fa kasile ne lo se fulu le fast party fai le kusi fo fikalai e ko ru fo mo kle a wa ngo ma ko le fi lo fai ngo fai kusala ave fa ngo a silent protest le fai e fa ali la ko le fi ongo wole ka me ka fai ma ele la fsili ale ya tawa and it's important ya we ole ke kalango mai from protest. It's your right under the constitutions to express our political positions. So when you protest, ole vesilila,
you're putting the speaker on a predicament where it's very uncertain. Am I going to sack these people? Ava pelo mai le kusi o lela protest. They clearly stated we are protesting on olofai ungalenga fai. In other words, we are exercising our right under the constitutions to express our political view against ia oi. Aonga sa kinga ila e ol court. The Supreme Court will decide based o ala ia vaenga lavai. You should never discriminate someone when they express their political views. E ke le yo le afianga, which is o leo waka mawhai e whai, like we're trying and find reasons to justify the unconstitutional decisions that was made by the Speaker of the House. And we're trying to find reason to justify le failure a la fionga sa whapiko, except the leadership of the party where she belongs has changed, or the majority of the party decided, no, we want to change the leader. O loka ko mawhai e whaingi au wala inga mawhainga justify but the fact never changed. It's unconstitutional mela ye kaiminga le kongo. Even i mingska ma le kofi parimia. Because wala se paki. Wala se paki justify ye o la valid ala ko kofi fai puli. O le a se mingo, o le a tonu le me te tau o na fai e le fionga le tamaita i pā le mia. I le kaiminga i e whaangofo maali e le maka upule. Walanga e le o eimi a la auli, e le o eimi a kuila ipa. Le whaafi le muinga o le mea lea. Ua sa ili ngase aku le whonga whikalai, ua siringa mai kari i seu. So kari aku mumua. O le ala le mea sa o e kakau o ngā whai e ka mai ka ipa le mea e fi le mua i lona maka upulea. La so vinga. Resign. Makule oi kakoloia. Ola ka sawa resign. I think like Yao, you know, I want to stand in the middle where the law sits. Yeah. Male ava pe foila ko ke va ai. These people have a vested interest in politics. For what? It's a big question mark. Some people will say, I want to serve the country. I want to protect the best interest of the country. I want to make sure Samoa is better than what we had yesterday. And the future is prosperous. Is that still the case? O facility when someone have to make a decisions, either favorably or unfavorably, either easy or hard, o ko inga o le kali le facility sit with her, and e ka ua ke au le view ale afionga sa whapiko. We uphold the rule of law. We uphold la isi kula fongo va fair constitutions. Va fair le electoral act. Lono winga la as part o longa upholding o le rule of law. Le like sa ngoi ni. Yeah. You know, resign. Anga o se pulas campagne fa pe mesa CEO. Kuli. Ai o le fisili foi la. Na tupu na mea i ni pale mia o ni malo fa ke mukalasi e au fiai matatou New Zealand. Na tutupu ni vaenga lea o le langona la vai o e ufa le tonu resign. Ia o le kau ke ngofo le kungu unga. Plenty. Kele. Kele. Perkangia is the classic example. O lai iai Theresa May. Ngā wailoa Theresa May wale feiva le paki anga ia. O laua saulunga ia le whaalau polongi fo inga le... She decided to resign. Anga i loa fo le whaalau wangalo ke ole ngosi o si le sa pale mia fo. Anga i loa wale o ko yeise support al paki anga ia. Resign. Nga kupunge ia ka ngaka. I think this year lenga kupu ia ka ngaka. And it's not because nga kauma whai le paki e ku lei e sel pale mia pea. They were not aligned with the way your lenga ke ka inga ile kungu. And people start saying, it's time for you to step down. Step down as a leader, automatically wale ko e suia inga manong ko. Suia mal pale mia. Happen ya John Key. Yep. Sau ia Jacinda. O le hangoa i o le palemia au se kālia. Kupu oi fo. E te langona la vai oe ua le... ua silinga tali i seu le whaatuatuanga ma me whapenga. Whaarua whan kupu ia au. A me lea wako langonga. Yeah. I lo kai ka inga for le society sa iei.
Ngā loinga o sau lalo le langloinga o sau whai whongo wha mawai. Ai lan manga ia. Ia, ngā kupu fo ila o ka polo, o lewa ngā whai. Ka ngā wai o koa o kumul whongo lisi so le se mai kunga. Wa mai kama ki fo mai whai pā loko le vese, o ka molinga inga mai vese. Ai ngā ngā vese, o wha mawai. O wha mawai ni whapengo inga o winga leanga pe anga ora o ia mako mix mako. It's about protecting the best interest of the Congo. And the AU it's up ole upholding of all constitutions makula fongo. Make sure it remains maintain the respect ta kanga kai kula fongo. Because elese nga ka pisa kwa I ngi mau mea. Au leva I mai kupulanga la wa mai la kola ave ka I lumanga. Do we want to remember that parliamentary term nga palemia le fionga ya fiame? Do we really want to remember that? So o ko inga mea nga e mafo forward kakale kai. I don't want to be remembered as a vain in the future. I don't want to be remembered as someone who actually make a huge make decisions that has a huge impact. I want to be remembered as someone who try my best. This is not her best, in my view. Awa a fua fo ila o le winga le alena fa ya tula utala. E te tau fo I ona tulo ilona fina ngalo tu loto. Ku akur paki ua le feiva ngaia. Ku mai le aku ele o feiva fo ngaia. Lai o le pumoni ma le tino. Walanga HRPP o mamala ko supporters. Anga ngongo ko fa le se o feiva anyone mai le fa se le o feiva ye tanga taia. Le fo ila wo toe vai ruaina lava ma tutuli ese la to mo le fast. Wale ai se vanga tulo e le fa pe fa se vanga ila to wa tau ai nga manisho felengi a o le majority a to o e na le lang o le fa le se ko feiva ai o le winga la utala la e sanga ngofo ala i se mea e ke iloa nga or ko se nga o kanga ka ko ongo nga por ko sfu lima nga lang ai o le tunu o le se ko fia I feel comfortable sa vali lungo la wala malalu meri la nga ke longonga le ngi longonga ale se ko longonga sila sauni wo vai o matu lava ile matua le fia mai o sikeke mapiko o mai ang fa solo ngere fast o la wing ola utala le nga o pereskinge fo ia makai kai fongo o maftanga le ai masesia ele o fia mai mere o or kala lai au mai mafkanga ia ma supporters me kongo le ka or ko fa la kanga or vang fa ufa ai o fa ia la audio le fa ia ngai il parmia ngai ko ke lo le lei o ko fa por kala mea mo lia ngai lo kai la audio ai ko mai ya ma ko fa kanga kuruku mai rumo tangata ale to te lo nga o man ko mai ya o ko mako kanga ko wo le ko kari mai sa mo or kala nga le fa tangata so in other words o ke o fala fo ile ngo fo ku lava wala ngonga I kingo ile I se o ko fia I ara ngi lava fai lava pe ya lo fa pa langi how's your conscience feel you have a conscious chick a welfare chick do you have a conscience yeah do you have one ye pele o me ya la sa o lo kala ye fai o kanga ka ia ngai o me on drugs wala nga si vanga ngar kanga ka o makua ua matua nona lava lona loto maunga maua sona whaato whala inga lele. E lai ova malele le kero kai. E paua ko inga kanga kai le kai yango ia mea. E sa oila fionga la paskolo. Ya ula e sa oi. O lela ave kanga ka amio kongu whawhal pui pui. Ai mai kanga ka lai sol kula fongo whafuli. Ai mawhawhawa ngei I think Samoa is going through the path where we will start having political prisoners. Like le akupu Samoa mele kupu Venezuela. Masainga fo. Yeah, masainga. Whenever someone is against a leader, and that is not a crime. It's a political prisoner. And the minute e yaingi kanga ka whape ngā la kaloka Samoa because of like against the law, and they stand up for their rights. Ako ngu pe yung Usila Australia America. Ole ya omla wivai. You guys know where I work. Ole value o kako kala la keep dwindling down. La alu nga ilalu.
because ya kungungi. Oh no, I don't want to invest in Samoa unless it's a tax haven, unless it's somewhere where I can launder my criminal proceeds. Afia ila ia le tama ainga o Samoa i le mele o kula i mai ma o afia i mangi fisoswangi o vaku ya ku. Kele yo le avangoe afia. Mai ele kai mi fo ngei a kakova ai le value ka la Samoa o inga prove ai. O la afia ka kama ainga. E yele parte ma fainga play el au fai pisingisi, the private sector. And this is my like we are or kelo company and directors, that's part of my job. Ile bank pe fai fongo. And this is the part where they can actually kalau sangat malo, we need a stable government. If not, we will be looking at putting our business, liquidate our business, and let people unemployed. We will hold our cash, we will hold our money in safe account, but we will put our business in a positions where we will put people on redundancy. E oso loa la ka ngaka ia whinga luenga lalo i. E oso loa ka ngaka ia kuku mai le side. The government, awa pēr le whaia mea ia la mako protest. Like, ia kia we have to look at ways to resolve the issue there as soon as possible. I can't afford to see lea kongu e alua ia whapea in the next 2 months or even a month. But o le general elections le whai next year. Like o le whakarikali e kausanga fau, it's far too long. Especially ia o kupe ia whaaru. O kupe a kangaka kongi la funga. Ai lea la lako whai ngingi whai unga whaala kua. How are they going to pass the budget? You know, wha whenga lako pasi le budget. O le budget lea ma kupe ia o kupe a kangaka whai pisingisi le lau ki kole kinga mai la funga ala kangaka whainga luenga pasi manga i le government. So in other words, ele o whaia fo ele malo, ele kaimingi, le positions, ele kulanga lo ele malo, ele kaimingi, lako ele o whaia se awala. E ma whainga avaku ai le guarantee I kangaka whai pisingisi. We are protecting your best interest. You guys are tax collectors on our behalf, and we want you guys to, by choosing a new government. You know, se malo e lau ke pasiang I pakeki, e lau ke controllinga le purse la kungo. Legally, because at this stage, o le my constitutions wale o koe tena poli a position al vaenga la. A le whaia. Rono winga sauni. Walanga o le ua news mai fafo, le ua vai akua news solo mai APC News, o yangi usila, le ua news mai I Asia, le mata upulea, o le lead and minority. Koe o lau malama ia ke mokalasi ma porokiki ia kungu I faflea to neita ku. Wasak ia ko ongo. Male paki, including fia me the PM. Longo winga, o le aka ko va aidingai kai mi. Ele koe fia to nei taku po funding so ngai le fanti va tu sa moa mai no winga e no o tato me foi le ngai va ale restore ka usanga akon ngai ela kia koe fia ko va foi le rale fatu to ina wala e mala ka ka yer polkiki wa kaunga se oi wa kaunga fa ma vai and ole e pauanga ole sign send alle signals email investors is the country okay for me to invest? It's the political stability or state poli kai or state poli le institutions of parliament le fainga kula fong e ka kele ele manga o investors pe ko le 4 miliona invest o apolo ke kima mang industries la invest ai u mai le kua ai va pe mai o shut down uma bank o se ele United States le lako Swift o nga wa mai le United States o le anga fainga malo e ke le yo le parte ma fainga play le United States and I'm sure like observe my Donald Trump ma ko le melinga se le United States le Swift mai alusia awangi ko exercise and those are type of sanctions ke lo foi la si la fia le songa ya ko le malanga paki onga ola ko le vanga le malo e o loanga le maua se kasi e move kungu I fafo sanctions kai o kungu ia a maka America le sanctions o kulanga le o e kusa e muri ko ingi usila muri ko Australia because ole fainga ngi sanctions
o le ascensions ia ai mai, include ai ia kangaka le affiliate mai. And we ask all our, all our allies, ascension. Afa pea loa la ese allies a Amerika e lau ke against. Sanction for Amerika. Because on menga lenga fai a Lucia. Kakova aiela from a economy point of view, development point of view. Ele manga oi pisingisi le sa mo le menga. Because all of the sudden ava pengi kango Amerika impose sanctions ile se fainga malo lai o staple. Se fainga malo lai abuse le right kangaka. Au lai lai lo ke le o kali yanga le wish kangaka. E koe aku ngai fai pisingisi lako e transfer kupe for imports and export or freeze. Part of my job in the bank, or to make sure o kampangi e dio ma le bank. Ele o affiliate mangisi kampangi o la e ia players at the back or investors. O la e link anga ia kungu uye sanctions Amerika. And ever since I work in the bank, I have 2 issues. Alert mai le vaenga lai I o le I Amerika. Fa mai e le importer o le dio ma le exporter mai overseas. Au le exporter e ia shares arakanga kale kongo le malo Lucia. And e manko e ke go through layers and layers and layers of these people le invest. E sao? O le melanga mako faia, ma faia le bank. Nga vele kusi le importer le amai ia kutsingi usila. Awangi ko e dio ma le pising sila yo, or we will freeze lang account. Ia po le alo le fia, e ke mafau e freeze law account, e amai instructions mai Amerika activate a koa partners Amerika. And Samoa is not immune to that. On me voila nga o ke mafau ia uia le aki nga ole kungu. We're serving the best interest of the majority. It's not the best interest of the individual. Malo whaptai. O la po lenga le wo e kan mai lo mai ka ko ka ronga nge fiafi. O le la mo le fai le fonga whakalai long kulanga ma le lo le la fai pa so kula fonga le mele. Le foi la aussi la fia me Marcos Fuluiva. E so kula fonga la ko mela e fai. Le foi lo le lava mai lo le kula e pa ma la ko vaenga. E so kula fonga me le fai. O la polenga le la run ka so kula fonga. Le fanga le persale a Samoa. Le la makalanga alu lo fa penge fai ngol me. Wala foi by the time e foi nge fa sa o le mele. Mo ka alu kupele. Ala ku a mese lava la milion ka le walanga. O la ke le fan sa milion la ko ele fanga. Le la li nge la fansia. Ye ku fa Bar for Christmas. Ole bana ia lo fo poponga sa no ngali atawa. No mo mai nei fa tala mai Isamoa. Ya o mo mai fo tangata elengi o ka yeso tangata tele le porkiki. No mo mai la nei fa tala e tawa tangia mai le fioga tamai tai pa le mia. E pe ai longa e toi saul to ile pa inga. Ya now o pen o faiatu o tala ele vai ai felele o le ala tangi onisi fa tala ia e sa wa mai tonu o fa lo to fa le lava le ia por kiki o le ala a faila fa mauni ai le o to ye se fa mo ngol tama itai pa le mia le taimi le nei por fioga sa fa pito e to e fia fa au le o nanga fa por kiki anga ile anga iluma ele si pa ingo longo winga la ele se la ya u to inga le fina ngaro le mai le ya taua o le taimi nei le I must love le anga ilwa le ile killing all out. Yes, the $1 million project or the project are out. This is one of the ways le la o kill out. Make sure our work le meling for out. But if wa langa o le to everything o le woi lungo le ea mea uma ua kako ua sao ai ale a poskolo ua avea le mea sese ma mea sao ai faa sao le mea sese ia ua o le winganga o le mea lea o le loka o le kangaka lai sao ai fefewa ai kangaka ua kaunga panguka ua kaunga loka a le la tate fai atu ai a fai o tua o patatua o le faa tō whala inga a fia me
e le koe fo I mai this is it for mo ia ia wa mangua a fa ngai se fa mo nga vele le uma pe yo to nga to finga fa va malo am pasa fo I fa va malo pe me le ka ko kengo Helen Clark lo no winga ele popole le winga nga le ko fa ko ya ko nge fu antu upu ya na fa il fono le se la tu tal noanga tau o se mea e ala ai upu kongu aia nga fai le ifi makaukolo inga ua ke enga e makaukia le manga o ankula fale ia sau e alu e koe usu ngafa ia valasi sau e alu usu ngafa ki nganga I loa ele uri ia kulou bamalu e kausonga e koe sori ai ngai le ukango e kau avaku kua ilanga nu le menga mawele upure langa e kaua fea ku makaukia sori fa fego ko haru ia vala si oro a ku se si ko ko finge o ko songa se ole lumma o servala singa ringa mo le upu a ole lumma ri o servala ai fa mena kali la bodi ia se aru ia kau o se mea e ala o lau ka unga nga o karangoanga lea ale ngofo se ko lea ua uma enga la karangoanga o li unga lea kau ia o se mea e ala ka wia o se mea se fa umai ringo fwa inga fia me ka wia o se mea se ia kaua I le king makanga luma po le alava ka wia o se mea se fa king ele mele ia ngo mololea kele ko fo mai po le alava sau se si e alu wa kala fa mai le se vidi o kele po le iai le iai ko pe o retirement ma me uma o sa mo fo ia I will say goodbye le roa o peru America po ia ruifea po sa nga fo whatsoever ele lopo kuanga paka kuor vanga o le se va nga taua le taua masauni lango o ke fie fai tau le nam vai le na le fela o fa longo inga o fai le press conference afia me mua le taimi le wa fa ilo atu le fa ke inga la ko manino yo sa no nga le tai pa mi fa mai inga ofisiri ele media fa fero kulang kau kai mai e pule pa ki o le mea ngar ko fingor kai kai e mfai ngala ko fa amalo loa a lo par mi ele mfai kusala ya tia bo ila e contradict tai loa la le vi o fie me mar kusire ngo so mai fa walo fai mai manguala o le vi o fie me yes a kuri ma ko fa amalo lo e sa o pa ki they can do that ale wa uma wa action na ko pa ki ai fo ia kur ka fa nga fa walo lang ka fa ngi ka fa ngi e sa we moronga ka fa nga pekensi ai fo ia ku jamo ai fa ilanga kusi e unconstitutional ma unlawful le ko menga u fa mai amako but a week before nga public mai fia me yes they can do that a o par mi ala ia le ai se ka wa fiel par mengi a fa ya la fa se motion fai ai in other words o le io e fia me le maro si anga o le paki e kuri ai la ko pe fa malo lo nga ia a le wo fo ia ku ia fa walo sa e vai ngi ko lengi joro ka maro sa vadi joro ai la tu fa la tusi on behalf of la ko ngole fa mai le ai an mo ke o le la pi e fe ke nga ia la ua viu ia ai makua ko por ki fia me e ui o fa walo lo ia fa masingo le o minska ia la nga makua mar por ki fia me o mala ma fo tu la fono fa vai fa pena la suru fin nga do di nga me o la ga lo e fa walo e se la nga bela nga fai zanada delaying tact o nga sa wala fo le kau belo down ele mele kup ele a foi o isso lo ia mas fama singo ka uma la pa fai la men ka ko through ngai la foi e toalo le foi lo ia con la copaki la me rek sangi mai la o kusire nga pe fa sangi mo la ko kusire nga ne yo ke ia mo ke kusinga wa la folle de la ko ese le de le fanga ele se le het nga paki e sa o ia le songa ia ya tau ia ka wanga ko wor kula fongo e afangi e o maile kali o ko inga issue hatea mai lai mangingo le la lo fa vai e vole o le electro act lenga ka kalango ai
o le paki o le mea private. Like se fa kusanga fa faingo fia pe la ka pi. A or ka mi suir kap kengi suia. Ele Foi al fogo. E ala nga fa pe o la ele influencer le palemenge. Onga o kangaka o paki o fai pule nga o mali elections. Nga malo mali elections. So se kala la fa pe unlawful unconstitutional. Base le al va ngor constitution. Base foi la le al va ngor kula fong. Because we can all say those terms. Pe foi la melenga ka ko kalango ingi lenga fa ya ku unconstitutional melo isa mo. And yeah, base ngor constitutions ile va ngale fa val. Le o ka ko lenga ko kalango umma ya va ngala e la lon malo si angale al fong fe kalai. But he fails to do that. Pa va pela ka ke kusia ale fionga ya fa wala. La kongola va ngor constitution. And our constitution na Samoa po le constitutions ale paki ale fast. Because ele va pela an constitution is base ele fa vai o Samoa. Ngangol paki ale fast ia va pengi umaku ngi pa inga ele ko yese fai pule ale fast. What is of le paki ale fast ele ko ele va pela apait fu le paki le constitution na Samoa. Ele ropo ko ia kusi vo inga copy the constitution lenga mani madam kare me ko du ese a ele ropo copy nga de fisika Ole si me foi lo que pole ia saungi male fa fonga mai foi ka ko ku. Ole saungi la pasi kula fongo ia la DC 2020. Ma ke longa ia ga kula fongo ia la kan foi pasi. Fa fenga pasi kula fongo ia le iliko la Constance le con el palmen. Fenga pasi. Ai fa fe la kokulanga le pase kula fongo ele o sa speaker le sa o el palmia le sa o ko sulima le siku. Ole I think ole kali ole fisiringa e mako fifia ya kule. E an lawful foi kula fongo nga pe pasi. Onga ola ka kia le kusi. Or fili le majority al fast. If I get o mal paki. It's like it's like peeling the onions. A veces mo mole le ia le fafo. O le se ko paki. A veces le sileia. Ele ai do se paki according the constitution markula fongo le electoral act. O le o ko e fa nga inga lo ko fi fai pule. Ele va ai a farkangaka. That's not sense. That's not make sense. Yes, if I pay nga fo ya, but elon kula fongo ka faua. Elon kula fongo nga pasia e ka ko. O kula fongo nga fai e fenga malo mo. So regardless pese kula fongo le kamingi. A wrongful law can fix can provide a right solutions for the problem we have now. E pele fia ila le ko alima por ko ongo include ile le fionga sa fa piko. Yo o le grievance nga avia kula e pamalanga va nga pasia inga kula fongo ngi ai se va ai fa le kula fongo pe nga esongo uso inga ava pe ngi ke o pasia sa ngel head of state e yele vai kamioluma ava pe ngi la vea kula fongo ngi ese case yese loya o le menga la fa loya la o fionga fa masingo o kula fongo ngi nga pasia ai le o constitutional le government na Samoa nga yer kaminga e mako ke le al impact it's like just a piece of paper I might maule ink like ole taimi mo nei wo ta vai ai pe o le wa ta ai se vai nga tu to ta sirma e hola le si concern que le ka ko ka ngo pe wala nga le wala nga fa ko ko ba nga le ka ko me ka ke e kula fogo solid lenga sa ngo ye en ko challenge mun muli pa fer pasi ngol karo kupe eso ako boliko te wo waru ese kupe ele se me penga ko ele penga ko suse me lo pasi ese se le karo kupe approve por la pe le pasi karo kupe al wakulo ma le pe ko kupe fa pengi ale so kula fongo me o mangi fai o mafo ya wi in mela le constitutions again ne ko ke o ile kula fongo a mafo ngi mela fa mai kula fongo ma o ngor kula fongo
Ko sa lo la fa ngi fa unga e aka ngi le le lo fa la ko. It's a reckless type of approach le la ye. Ki nga ngai lo wole ko tena poli la ko sui fa poli. Ala fa ya. Ki nga fa nga sila fia le speaker la wa yanga ia le authority e fa unga e ave ese mal palmenga ko fa ia ala fa ya. So e fall lai lunga. Ya ke e fall lunga le speaker. He allows this to go ahead. Ai le fa ngare maru si angor kula fongola yonga lima. E fix ai. Ai le because these are decision makers. Ole the buck stop with the speaker kami so the issue are going ahead. The buck stop with the speaker. Ola ofisiri le atawam sauni. Le ua pe wa siringa kali se wa umane me tau te tala noai. A turfa fonga mele tunu. O le wa matua e fofola wa e fofola ina le fala o le tula fono. La ua lai mala mai. Kulo wa lai lau ke iro le leia. A vai o mai mo mai. Lai fa pe mai ma wa le leia o sauni. Ko sa lau fai mai lau fa mai ya tanga tala vai por fon fe kalai po fia me po tu la e pa po o lava. O winga leo ke fai aku ai. Wa siringa kali se umangi se mea. E au ngalo uma fau. Wa ka kier kula fonga. Wa ko ma. A wa ma ya au. Wa ka kia umar kula fonga. A u fai se mali di yenga le lei. O le mele na e tau na fa au wa pa inga. Ola ula fsidi. E ongo mawhai la wa o ka kourei le paua, ka ngaka. E mawhai nga kuku mai ka ngaka marea kungu e soro keke e ia mea. E mawhai nga kuku loa la lea kungu ma walanga lewa maua kunga. O laengo ngofu wha sori kula fongo kongu ko ongo lea. Mangingo ai au whala i kula fongo. Lakur fongo whekalai ia wale e mawhai ngonga whaia se mea e kusa maonga laika kaunga whaia ai wale we don't know why. Kuaku ia fia me e pulero ngoloko tulou faile mea aloa ia ma le mea molelele o sa mo fa mavai wale ai la ua fa mavai la uri lokalia la uri longa fa mavai nga moronga coffee mingiska wala ngol vesidi o le ana me ala fa mavai la uri moronga coffee mingiska la fa ele fa mavai bokudi sa bokudi la uri moronga coffee mingiska la ua kalia longa le kulingo ngaia o vesidi la o le ase mea fia me ma fainga faile me le ele se me e ka kaun fa mavai ai le o lai fa ma ro ele o fia aruese kwa ku ya kuila epa o maua I malala pio pio ngango fa yak makua ingu wali mongi I le melea I le pisa speaker kuli la vanga le peonga e faia ya maua wa ka karia o makua le o kele fa ki ngai karinga kongo parmengi ar kai mingi o fe o yai le fainga o nga mi o kongo wala nga ango wa rimo mo leva ngo fa ki nga karinga speaker kuli vanga le kori nga e kuria ngai ya maua ko si lima uma tuli la vanga ala me ukupu wa sai kia wa sai kia uma le mali ngai ku fai ko ai ale nga fai ola ola fsiti e lo kai miro le ku ola fsiti nga le fai ku ma fa fonga me fa le ku la nga pe ke vai ku e ko fo ia le marusi anga ile ku e lo kai mile o makua ku la I lo ai so ke ka wa ku le palmia ka wa ku fonga fe kalai o le langa ke le me ya la ko la sia le la ko la sia pasi le kala kupi swing ngo kula fo ai sa orisa ngo ngali alto o la swing male ia ka ke muse ver kala le sa ngo so ila udi male a fiorima ko rima ko lo fa fo ngara ku la fai mal fa ale ka o la se foto ngalo tele mele ai fa mo ko ma fa le ka ia wana ngaki wa mana mai de mele nga ele faingo fiel addressing of Vasilia seta is a personal view but yet le ka o kula fongo le fa vai le ku article 13 ava pem faingo e lunga fa mole article 13 of the constitution it's a right regarding freedom of speech, assembly, association, movements and residence. So ya ke o ka wanka ko sa ilile fasingo mangal kula fongo especially aka mingi yo loma ale ya makau yo ngai fa makala uma mai nga le writer kanga kang usa mo le me faingo nga faia avai fo ila ya ele si
There is a conventions, the Universal Declarations of Human Rights. Samoa is a signatory in this international law. Ava peangi e move kanga ka express lako rights, lako political rights pe yonga ka wela lole o le whaavai wa ngale le ariko le asfuko. Ai ka ngofi Samoa whaingi mea e ongo show up wai o la waka mawhai e ka ofi le ia kanga ka. Ai loa mai overseas. Overseas countries will also look at Samoa. You are signatory of the Universal Declarations of Human Rights. And all the Declarations of Human Rights like protect the right to kangaka, express lako view politically. As long as ele ko sa ingi ham be se threat to life, ava be protest, be o protest e fai ingi. Pe pese sa vali. And in a way for ila, like ya all ko inga protest for inga le make sure e se impact to le manga o. And don't take me wrong, o ke lo kama fai e faulo kaule. No. It's your right to the constitution. Ava peala e mafau kangaka ia le kulanga le kaimingi. Are you okay with the status of our government now? I'm sure. Ke lo fai pisingis. Like olai e flow ilunga le rule of law like operations. They don't like it. But we all know and have suspicions. Ia foi ko inga fai pisingis le Samoa. They prefer ko inga situation lo ele ko kaimingi. And e mawhai e kangaka ngu Samoa ngau express la ko viu. Lai mawhai lalo le tula fo. I lalo le kula fo. Ai mese ko inga kaimi le mautonu. Le atawa. Wa benana o fai atu. O fea la le me wa le la nga o ifo fongo mai tulo. Ma pei e fai manatu mai pei oni angeru o lo sa o ma me la e fai. Ma expect mai tatou tau te fia ku le me la e fai. Ai lei ma sesia o fia kulang o le uka se o mala malama uma uka ko mala malama o constitution e fa la utala ma fa so mle eto o kile ko ke ka wa le fa so do degree mala malama ai me o fa vai ma kulang o male eto o fa ka lo ko finga lo ya ngafi e fa ia e fa o ali ma ko finga lo ia pero pode fa ngor ko e sunga sound a minga na o fa tuai ele foi se fa pe a me o fa ro a tau se va ngar ka kai e papa o ma fa nga a silsila foi la Samoa na no fa tu lang o kupu mai o ko melia a o sa vali o file mu o realmente o que faia ngale o ma pepese fa iloa ku ia fia me fa iloa ku ia wa ka fa fa nga me ko lang o ele ke ku makangelo na fa sa vali ku ila e panga kinga ile nge ya ko mengi sa ngwa fo ile la uri le fa le sa ngwa nga sa ngwa ya la uri tulo ai ko la ye kuila epa le sava vali le meranga ale wo fa le kongu ka ingar fa nga malo markulanga wo yai ma fu ma fa le kongu e musur pa le mia e su ele mi kongu hit and run o le aunga kongu anga le melia musu e vange ilunga le mi kongu. And by the way, o yai o mangkua. O le o mo mako email fa kaya o man tuor banga le. O le la o mo mercado mako email nga avel va yaso a kolen ke ngei. Ina o mo sa no mai le komisina o leo. Ila na fata no nga fo ile ma le Radio Samoa. I Samoa fa mai. O le lo ke nga ru ma leo mai New Zealand. Il sa elingon meta o pule mal tulanga. Ma fu anga na email ele pulenga. Ma o le tali la len tali mai ia le tanga duenga o leo ofisa tu tonu Wellington le nkari mai fako amba wangi kai au tu fole lunga le wa oto atu. New Zealand police have had no official request to investigate this matter, and we will not investigate a case of this nature. Or kalila imelila na wa mai laloi porerua I loi berisari Wellington ne longo winga le atawa le wakari mai leo nyanyu sila leo ia le ai ma se mea fa pe nga o ye ngi la ko leo I Samoa le fen ka fa se fo le kom singo leo fa la o leo la fa se swen ale o fetu o le mele le nga sa I mai ia fa ipullo le HPP I por kala mengi
nga o mea mongi ama mea sa o e vaku e mawaila ku al tani le na le atua ma sa uni va tu fa fonga mele tunu le se mea fa pe nga o kupu e le o yaini leo na vatu pena authorize ku ingi e o fa se so nga fa pe nga le se official request no official request mai ya sa sa mo wala o le foi o train le o sa va ka mo le file e ko vai la ye le winga la na le tate fa ya tu ai o le upu ku haku o ngei mea ua matua te le ai o se fa maongi ma se ami o kong. O le ala le mea la kupu. Le ala na ua tau wailo ma fau le melea o le soro keke. E mafua mai. Le anga a le fufo le mea le kaimiri ngei. E le ima sesi o kako e koe sefe. Pe a malanga i Samoa. Why? A foi le la karoko o le me poli o le foi le ta unga ponkai nga ka ua mai. Political prisoners. O kako uma political prisoners. Tu sana ona tapisa I mea tau porkiki. Yeah. La la stand by mai longo I Samoa. But and I'm glad you raised this because okay loa le ia se si won kango fa mala mamba ponto kula fongo. Me mo if you travel under a New Zealand passport o ila la ama fai loa o nga fisili o le ale malo si anga o le kula fongo I Samoa e lau ke chachi nga ile kanga ka o le fai langa express langa ia views ele jurisdictions o le protect I lalo kula fongo. This is where international law will intersect. Because a fuala iai e lema fai e sesia kungu unga lako arrestinga se kanga kaulai sesia kungu pe ava pe ele ofia mai le viwal ka akalea ele kaimi e fo ia kwai e pauala kungu e fai an meanga China, Russia. Why? The authoritarian. And I ava pe o se mafau faunga le iai leo Samoa. I encourage anyone who travel on a foreign passport I Samoa, if they ever go through that, o le mea mua ke faia, I want to see my embassy. Because that's where your embassy will get involved. E fai whakaika inga le kelo kangaka I involved pefula le case last year o ka making sila ko lua mai I mapikongo I Waikato. Lenga o I Thailand ai lenga o aku fai loko kulinga ma leo ka ngofi fasil leo. Yes, they commit a crime in that jurisdictions. Ale ale meang New Zealand fai. They send consulate help because that's your right as a citizens of this country. Avelan maka upule I sisi ku. E mafainga ko kongi sa one-way ticket I Samoa le ke travel kule passport New Zealand without a Samoan government endorsement po le ale mele. Exceptions. You have to ko kongi le return. O le winga lo fa makalanga. Ele o active penga kako fanga ngau Samoa. Ele o active ile vai far kula fongo. Lau sikisengi fa Samoa. Pe ava ai kula fongo ngi fai mai ele mfainga. So there is a lot of intersections of international laws I. E ongo a afia le ka ulile yo le makanga wenga leo ma le ka ulile yo o le malo Samoa. And I think no one ever tested the situation there because I've had pealo arrest kai Samoa ongo se le fia o se officials I Samoa I saka mea lenga fai aku ingei e pauar ko inga crime ma fai nga fai ai if you make physical threat because that is a crime including because that's an international crime including a fia la ko inga kala finga le pe ango Samoa o kango ulea ai ka ai. That is a threat or famaka. But in terms of expressing your political rights, of your Kongoanga jurisdictions of Samoa, the 12 nautical miles maile land of Samoa in the ocean. That's how far your jurisdictions is. Like I've had peo le pa uliala va within 6 nautical miles maile ile Samoa, it falls under Samoa jurisdictions. Outside of the 12 nautical miles, that is international water. In other words, they are actually doing a lot of threats, political threats. And I'm still waiting. Ole kia au le emaili nga mai mak fai pule. Yeah. Nga fai mai kia ole fa kali mai Western Peters I evidence e avak. I kala nga fai mai Samoa because posing. Yeah. Ole mela ya kia umala ko sanga nga aven mak fai pule. I really want the New Zealand government to ensure
New Zealand citizens who go to Samoa are protected and not politically arrested. O Makango man Makfaipule may already raise yellow issue of Western Peters. All he's waiting for is evidence. Such comments were made even if it was inside the parliament, because these are lawmakers. O le mea lala aku poingi, if you see the Western Peters in Malo Samoa, I see this evidence. I'm sure these are members of parliament. Can you please explain poleale intentionally kuo mengi? You're going to arrest New Zealand citizens? E mawhai Samoa refusal entry. That's all you can do. Refusal entry kangakale ala ku Samoa ala le fia. That's their right. But in terms of arrest, I base ilunga ilau right. You know, ole protect under international laws and they protect for ilale Human Rights Act of New Zealand. It's a kind of a far-reaching threat. Hey. So, ole vola kausanga ko pulenga. Amai evidence. Amai ke o me ngau ke kango send ya Western Peters mo fa e lua vai nga ve. As a lawyer under the you know, as a solicitor and a barrister in New Zealand, and as a citizens of this country, please ensure this is because okangaka ia nga fai mea comments here. They are lawmakers in Samoa. Ele ese me la restrict the full of freedom of travel, as long as le ifaiangi fa makalanga va pe o ke la kulo Samoa fa ole o ki ai. That's a crime. Now, comes to the other point. Apa pe fa se kala I fungang I break le libel law I Samoa. Ka ke le breaking a Samoa le breaking e. And what? That law only valid in Samoa. Mango le fa le jurisdictions in New Zealand. Avakula le simple example. Wa law is expressing ma enforce Samoa ngi wa law e locally enforcing. Avapengi e ke fea lua you know, lewa e laku walu lau ka avale usawa and waka ofi leo leo. You know, avakula utikere se lau vars fulka ala pol whatever amount. E yai fulkula fongo ngai Samoa. So why they are not enforcing that here? Because they know it's nonsense. E lua kungu from my experience o lai whaia kula fongo I mawhainga extended lako kula fongo and certain laws. Asia kungu, China and America. Or America, it's to do with taxes. Every time we deal with a American citizen, so we have to ensure li poki ile treasury New Zealand. This person also is a American citizens under their tax legislations. Onga ole mafu anga. E olo le kaimi e struck oi kanga ka Amerika ngi kanga kangu Amerika so se vaenga laulangi. This is their contributions to send my military help. And we all know, so se kaimia po fairly vaenga laulangi o lai treat unfairly la America. American government will send their troops. O le sia kungu, o sainga. Ole kula fonga o sainga la yai, they can demand ia informations mai I kampangi wherever they exist. Pa o lai own e kangakang o sainga. And I vai le intention of sainga. It's for intelligence. You know, it's for collecting informations. Aole wala lai fai. You have to make agreements ma isia kung uia enforce ia kula fongo ia. Ai fuangila kako fuangila kung ungelua. Maulunga Amerika so ai sainga in terms of economy. E whai ngō fia yang lako tainga kung uia pe New Zealand Australia. We are enforcing our laws in your country based in Mele, and it's only based on our citizens. O le mea whailanga ia sainga. Once I ke sing New Zealand, le koe ka ua oes kanga kangu sainga. So, in other words, amanga o le sainga le comply kula fongo sainga. Ngā mai ai ngei, ka mawhai apply sing New Zealand, le koe mawhai lang koe reach mai sainga ia lako. A fuala ia Samoa le kula fongo le laipo, ma le kula fongo le defamation. E makua they are not going to stand on international law. Pea au mai ngei. Pea kasau ngei, whaongale le government of New Zealand, whaongale government of Australia, America, FIA. They arrest me because I express my political views in the jurisdictions of Loki FIA. I know and I heard there were cases before. I le whaiala uia analysis lea. That's not my fault.
Ngā lainga arrest ngaka ma judge ngaka kai Samoa. But it's time for people to understand ili lako legal protections pe au ia kungu, especially when they travel a passport that is not a Samoan passport. O faila o man na ia tele le family no ngai lau. Awalo no winga ata tu malanga i Samoa ma le tusi for lau ni usila. Le te alu wa langa o le si usiksengi le. O kanga ka ngu usila. Tatia ia le malama mali loa i tatou ia ngo kaola mo ka whanga o Samoa. Ai ilunga ia o pepa malanga whaaltu la fono le wa alu le passport New Zealand. O oe o kanga ka ngu New Zealand. Longo winga ke popo ngā kia loa. O le fale ke suru whanga iai. O le embassy o New Zealand. Ka wanga I kango e whaile o leo, I need a contact le embassy in New Zealand. They have a duty to make sure a contact under international law. Penga ka kupu e ya ma kupu ya mako le mako soro ke le nga ave society Samoa ia a sa ro fam karanga o leo sa ngi le lo ka mako mala vale ka loka ko yes so benga fai mako lo ia within the team e kusi le embassy ngusila o le mo ke o ni ai mo se le long so mo ni lauta moi a o ile par mia kem o kulepa wow yo Nala malama. It's a threat. Ngama ko loinga lo fai menga. Fai lo kusinga ve umali shi ma ko lenga traba ko ngusila. Yeah. Ave le embassy ngusila. Mo ko ko lemjes. Anga o for society just in case. Eisi me kup. Baku sia kamali ato I think my work experience where I used to work sort of like help with my legal knowledge. E ka mai kiki nga sau ole inkia. And ole me fela ukala kangaka ngi they have a diplomatic immunity. Man, they like God. Kama kikis fulfaga usanga. And he came, he play around in Lepora o loke Lepora. Nga vili melva nga le lunga. Pemfenga ola ku e ka kale fa fika o li lunga. E ola ku lola ele ol me momu ngo vai el passport. Ngo vai el passport o veku o vili melva nga le lalo. Can you please check the passport number le pola le visa le? Ai alaku pick D. O le winga o le D diplomats. Sulfaka usanga. And I said, we can't do anything. It's up to you, boa kala fai pole alo me fai, because ile va ai fa international law. You still under your jurisdictions. Oe kusa ole ngile being in this country, you are protected ilalo international law e foi conventions. Malama le ia le sunga kulepa. Lenga mangkua le vai kai le submissions o le sixengi. Saonga hema inga New Zealand. Ile Treaty of Friendship. Onga le Treaty of Friendship lea kiling fa sa kiling on fa inga. Pe ava pe manga o miasif so soangi as a Samoan overseas. And that Treaty of Friendship, it's like a diplomatic tool mo kanga ka Samoa. So ikula fongo la le fai mai ka fa fe mai ia le travel ku I Samoa. Yeah, we will go through the process. But I guarantee they will release us. They are not going to treat us nga ko mai lole ingi ave ka complain le ave sa ola complain le Minsk Foreign Affairs, male speakers of the House, and they know what they're gonna do. Any aid or laufa mo mo ave Samoa. Big question mark. Because e ka ke finga welo is this is how they treated your citizens, young New Zealand. And doesn't matter if I was born in Samoa or what. The fact that I'm not traveling on under a Samoan travel document justify e ka kaunga amele protection sang New based in lako documents lo ke travel. Ole mana ia langa ole ai ke sa fa mai sa fa o ma mori mau. Ole ia tia fo ia male tu langa la o what we sa mo ma me uma. The one thing okay loa e ka uai la ko ka pulenga ole corrupt. Leanga ole upu le ole corrupt. E makuale ia son kuskula fo. Ioi. Ia ulaya wa afai ole uta wa o ai top politicians. Wa makua I refuse e su ele mi kong. O winga ngale leng fakulakala. Ai fa vitaia o manino au fala. Ka ua mo kan kai malanga I Samoa, malanga I lo passport New Zealand, passport Australia, passport America.
ngai loa la kupule o aula ia ele manga ia la le wa longo winga o ke vili mo le embassy Yeah. ke mga iluangi ka vale leo i ful mana va lele Você passa que fa feo. fa feau fa feau lele ia u i rumo avaku fai mo ka ringa sua ia mai foi le fa feau a vele va au ke sa va Au ke vili le embassy. Kusi sa o le Minska Foreign Affairs ang Usila. ia A instruct le embassy sa mo le ala so le kongo o kwai. me And you have a suspicious o laila arrest oi. E confirm e o ele embassy fa kali oi. Si ka kabanga ko me langa ko kele ka sa ko kele sa mo yengi permanent resident. Are they cover under that? O le ale passport la Passport sa mo but the permanent resident. ele aila because ole New Zealand passport Ya lek fa ko mo kabanga. yeah le ngai ole documents le ka ke kalango ai. Like inside your documents, like the travel documents, like our citizenship, New Zealand. There is a bit of a grey area pe yengi legal arguments, ele residents, onga orkangaka, leanga failanga comments, ele jurisdictions ang New Zealand. So which government based are responsible for protecting all the right orkangaka? It's where you live. on New Zealand Yeah, for ele sile yo lang yang. You're a taxpayer here. You call this country your home. So like ya kia o ava peo se issue nga lai fai America. A New Zealand le kung ule ka ufinga o ki America. Good luck New Zealand. But fuala ye le winga la okala. Samoa is a sovereign country. But in terms of their resources and their reputation overseas, they can't afford to play, with big countries, especially ape in terms of human rights, respecting human rights. ke ran me la manga ia la wali sam kau fau kau fau Café. Emily ma ia le o deo ia Ka o ora ko Kao. Ka ko le yo ke le alu ka vale. Ka ko pu lo fe lo. kau fau nga pe ke vai ele fengere la fai o pero fengore pepe vo ile le kau fau si fia si ile mai so si mai so ka ku va mai leo ya la bo ya la u ya u fa fe a vea u Yeah. na vai la ka ku ia ke lo na me o mari ku sa fa fe kai la u fa mala manga le la o ingi sa mo ra u ngari u skadi le la o alanga e la no ga se o la le upu ka u fa maka u nga fa ye el poka la menga e o ke ka ke de fia a ngara kana Mo ka ko la boy wale. Ele ka ke lo so escola fo ngi usila. Ele ai mo escola fo ngol ka ko poka la mo so escola fo. a foi anga sila fia le sa mo ia vai la le ngaro ke me le fongo e ka ko por kalame Wow. mo ko karango inga the top headlines o le so mo fongo at parmengi anga la ko si la fia o la ka ke so dia se kula fongo ngai mo le vanga la ko ngeki mai parmengi ma lo ngai Ole wala fai ai, this is where lenga fai si usona sa mai Australia. E mai e loka. Lenga omolianga ka threats to life. Extradictions. Ai le mafainga fa peo se kanga kalenga e pawa yo kung mafainga la ko fai. Onga olai foi la ko corrupt power. Nga sainga malusia. E mankua la nga whakauko Trump i le aso lusifu. Ai o le aso lulu. Wakakala mai ka ngaka inka loka e Belarus. Wailoa le Belarus. They are dealing with someone e le manga oe. Ia o Belarus nga loka nga i ka ngaka Amerikanga. O nga o le whakungunga Putin. So interesting ia pia vai le international law. And le kaufo inga ia kia uira ui whakuanga i le kelo la kung ulei whafo. Ava pe malanga sa mo ya malama le la go right basically le documents le travel because on me mo mueva ai po ela ku se passport New Zealand po ela ku passport sa mo ava pe ela le fe passport New Zealand ke mi ko fe ku le fe passport New Zealand ole o te va yo le fe mo kilo i tato i supporters so por kala me malato reactions ole mo kwa fa fekaia i lo sunga le loia lo inga ola utala lenga ole ua manino ai le vaenga
wa ya isi e kele fa mai se u ke de fia siki sengi nang ke fia manga o e fa o ngala o passport Samoa ele mea lea o le ado le one way ngofo mo ka fa o e ngo mangi masinga ko fo i mai ai Yeah. ai lilo i manga le fa ka wa kele le ku Yeah. o le vaenga le tau o fa yo lo siki sengi mo lo passport New Zealand En pe fanga one way passport ngusila. ya wa kele fa le exemption fo le fa mo ta Samoa Be careful of finger exemption because that can be considered for Samoa. You are a Samoan citizens. Like yakia uyola uya ye ngala. Oh, I see. E ka kawalan o le ko au ngile. to ya lo to fa le nga ina la exemption Like onga o ngai mafainga there is a legal argument. Mafainga fai. You have a privilege ele kongia sa return. I can say one way because ole mo ke va ia wa vakul exemption tia. You are considered a Samoan citizens. Ila kam foi kongila return. Leila ko peka langa si o hai e vo nga fai mai ki por ge sula e nga fai mai e fai mana ele exemption ia no termina te tira tu fara la vele lo le kai me o mai fa mo ko e saule malanga mai al mana ia la le Leila o te ale to e upgrade lo passport la to avese le exemption na ya ai fa pure kiwi Pure kiwi. fa pure kiwi E ko travel for VIP. o le mela le o tau ma fa wai o nai letters mo ngai makai kusi e fia ku i ma passport ma walanga le ngo fa longo ku e se uno mai le iskamiki ki nga sa Fia kuti ka passport. to la le tia Ma o ai avele e fia Ale si o tio. tia I see you. lai te mga avele e Ei, abel ei, mai ole le. F De ai tole. Amale area ole return. turn Abel FO ya makulele. avele le F ya manatu le lei Ole in order to entitle the diplomatic immunity, diplomatic visa, high threshold. Ava pe o ele ke diplomat se kung e afia uma ya la fa ngau lu ko lua unless foi la ke alu se mission. And por la ke alu se ngal la ngule. Onga fu in terms of ke we se me kupu I charge oi under any criminal convictions nga mafailing nga palai le diplomatic immunity o le faingala e ke foi mai ngai remove ele ko ulo diplomatic protections a failo le ai o mai la detain ma arrest ko ya a masa ko inga fasalanga venga le e te lola o la fa we so no o le mana ia wala ngau te alu i la waru i o ke ko malanga no ngi sira wala ngol ke mingir o i Samoa te mine ele to i se mafu anga ta o te le te alu i fu Samoa ai o ke alu e mai sa u VIP diplomat fa media o ke alu i Samoa ya o ka savari vale aka fa sa wale mo ka no i fa fo mo la fa le i Samoa e anga manga ia Yo e ke penga preng ma diplomatic. Ma ke te lor tanga tala mo matua te lele o nga me te mire nei pe afa pe fa mo la lo ko le sa mo como singa I hope e kama fai please open mind. Yes. On all the reputational organizations is something e kama protect going forward. Mankuanga arresti a papa driver I fiki. Nga arrest. Move lon malong yusila. Nga mai ko fa fo mai. Nga fa ye el malong yusila nga la ku papa driver ile diplomatic protection. Nga ko wa le sa mo ka ya no ufuna no faitau no follow through ile story nga e mo ko o pani maramang pingian me ngai o ya papa driver. Au melang yusila nga fa ye. Mankuanga mo ko ka sing yusila aid. Nga o le Samoa Panmarama nga o Lucia ele suenga mang ko pe fa malo o la tila ele diplomat o le different destructive o le demolish o have that sort of what get fi ko ri son
O whafteitele lava i lau sunga. Ngā si ngau insight ai le New Zealand na tupu mai Samoa na nafi. Whala au whasahinga. Se 10 kilokalama o le methamphetamine. Ia, pole eisa. Lea na maua i masini fo i lea whaatou i le official duty Samoa, le wafu. Ia whaatasia i marvaenga le K9. Lea na lato maua i nai i lea sona nafi. Ia se vaenga e tusalona mamafa o le se 10 kilokalama. O le eisa. Na au whalongolongo atu le se unonga le komisina i le whaatatanonga ma le se tasi o whaasalau Samoa. Whape me tolu i la tau olo o molia i le mata upu lea o se tamaa silia ma le fitu te fulu tau sanga. O se alii e whaingaruenga ia te ia masita mai tai. E le o whailo mai lao la tau sua whare nei taimi. Ai o le lipoti mai al mtangaruenga o leo this is the biggest so far. Ua maua i Samoa i le tūlanga o le whala au whasaina. O le ala wa maua se au ngama se aior kako whaakalenga nenga avak. Ia whaatasi ai malefisosoa ni e tātou ta i whausongi fo i lea maravanga le K9. Now, o le sa e le official duty me tūlanga o me whapenei ma ua kako wongo popoli. Wai, o le ai pisa le eisa ma me uma. Ai a whai orku ai ngā quantity le wa laku ya Samoa ma fai tau milion na le tupe street value no ya. Ola si la fa la fon. E makua i kalifikau ia le pole o Samoa pe fa pe o loa o le fesilia ia as enforcement i o le pora. How many we o le uma fainga ka komoanga but how many o le misi. Fa fe kai fo ia o le QK i Samoa le makanga luenga o le QK Samoa. Ele fainga o fie ele whainga o fie ko inga ngalwanga whapea. O nga iei fule risk o meangi. E kele i o drugs ka ke involve ai le o ka whainga luenga i le kiuke. Pa o le me mua lo ka safety. Because o whala aungi e ongo pipi ilo le kingo ka ngaka. O nga iei le case i Amerika. E iei le whala aunga i Amerika e pipi ilo lo kingo. 5 minutes you're gone. Ava pelo o kule mefi Samoa. O le ale si levo le, and that's always o le mafaufaunga a law enforcement. Because mankua ia a loa o le consumer kaka ia le mef fai wa o le ila ile kingo o lo ile si fola au morunga. Ia o ke fafikai a wial makala le official QK va pe fo ile makanga luengo le Samoa a kalosia o la ko celebrating ko inga catch fapea. It's worth celebrating ma share ma fight brief in order for everyone to share pole ale best ideas pe ye fo ingi mea sa ka wongo risk ile le health. Because all those things are important. Ya ila ko ila linga involve ile le moanga o ngei fola o fasaina. It will become something o lela o ma fau ile possibility a ko kikia la ko le moanga fola o fasaina. O le lei o New Zealand ma Australia ma America because we share intel. E yai fo ila ia spies ang New Zealand o lai overseas. E ku ua kangakangi e run malako drugs. Se yo o mai ngi nga la ko ma fai e catch le cartel. I hope ole me vinga leva ye Samoa ye le la co enforcement i leo ma marikiuki. E kangaka yo ko build a lot of intel. E ka ua ye le lo kangaka le behind i ko inga me va pe. Because ele o kangaka ia fai le drugs. E kangaka langa ko ngia and it's all about giving money. So fafkai le fionga le CEO ia pa pe fo le komsinga o leo mo ngaruenga le we all try and help improve ma fa leila ko ko ma le o nganga e criticism me ko ke fa ya konga and it's positive maro faftai mo saunia la wala babela ve dispose me ya owangi kango je si owangi yo ko community owangi se ko inga se finga corrupt le makanga luenga o kiuke because in New Zealand people might be thinking
o le catching drugs here. It's 99.9% of the QK. Yeah. Because these are imports. Ovula ingredients here. So there's a lot of work if I le QK. Le poku ile official le QK. I'm not gonna say where. Kusa e kolu fe ko e alu e kong. E mo swipe lau card. Ngai alu lola e malo lima. So a muku le lima kangaka e laku ngal wenga le aso. E popole le QK. Like kulowa. Onga ole excess le. I say longa la umanga file case. E loka o mai drugs e kong ile quantity. Se longa umanga file case wa mawale unga. A ole disposing of oila. E le involve ai le QK. O leo ma le ami yang usila. Ai waku kami moke le loinga. This is high level conversation. Wow. Ai waku la kami mai ko nga ola ko fo e la ko excess ko nga. E waku kami mai ko lo. O le mea yo e kia e umalelei ya ko kia lua so la e vilia e ko palpala. La nga kama fai ma test le palpala. To make sure le o yese residue lo menge yo pi. E afia le na e fo kanga yo aku extract mal palpala e separate le avangi. Le drugs mal palpala. Ai koi fai. Wow. Because o isi awala kanga ka criminal gang se kanga fi e conceal la meia from shampoo. Yeah. I mavo voingila o le mixi shampoo. They hire scientists to separating ai ia le le shampoo o apauka male drugs. So I'm sure all ai processes ale makanga luenga le o marki ke sa mo le ave singa meia but ave kongo palpala recycle test. E ia fela sang kisi make sure la laku wa 0.0000 le malo si le drugs like kongo palpala. And we don't know where. Ele ka unga kangaka. Yeah. O le winga la tala fa tai wa le tali la fisidia tali fa ni usila. Kai fa sa volo. O le kali fa ni usila la fa fisidia. Ai a kali fa sa mo. Ia ona umai leo le vasenga. Kusa kali fa sa mo pe o nga kongi vo idea. Yeah. Ona umai leo le vasenga. O mai le ka ko fongo la so kai ao. Po le lua ba veo. O ka kai le sa o le sa ka be bo. Amalanga enana ufa ya tula tala dia. Tu lo ufa fonga na tinu. Le nga ona maka upule le wako ali ai me uma. Ele nga ole hit and run. O le nga ka ule mori maula la ainga aisa. Ia male ia foko no upu fa fingo fie. Ai sawai ile mori mau Samuelu. Le kangaka le makwa heavily involved le melia. Ia ore komisinga. A le la wa sa ngo ko ngo fi kurkuli ya le u po hai kongo le faleanga. Ale sa leo mane ami ele se ka ko ami. E ave ese mai lo markiuke fa ko fa e ui le fia pa ye ngai ka mai kiuke. Ka ni siam. Ele successful le ka ko malo o mengi fa pusa le ai mangi ngusile destroying ngusile rather than destroy some. That's a best idea. I mankuala the way make sure ola fa maungi. Ava peo records la ile court. It's a full kilo. Say 10.05 kilos. Make sure. Yeah, make sure for like receiving you sila. 10 kilos. 10.05 kilos. I New Sila ye fengo fiang la ko siaki nga wai e ave ese uma siaki. Ai lon me vanga le saworking pusala ila no male ala. Ele era ko fa ko ni se sangi ka ko fa nga malo. Wa ke fa ko le ke kai fa ma ngi disposing on game. O le menga ko ngala fai. Se sila ele a tawa ma sauni. Mana ia ese uma le se pale mia ia la audi. Ka ori mai. Lai o fa ngo fie. Awa me mo fu nei me mana na ia vatu. Ele ai ale wo fa ya ku ngel kala. E o ese lo camera ia nga kapu e me ia ma na o me fo ia la ave yo fa singo nga waka. Ia ai ona umai deo de ona umai deo de singo. Ava no fai o var ma ko sori kaimi. Io ai. Fai sa fa tai langa makide fa ia. E papa kiu. E mai fa ro ngol papa kiu wori ko ai misa. Wa ta e ka ko ai misa no mo papa kiu. Ia, whafkai ke le lawa le malu le atunu usa so swangi papa ki ua singi fo ia inga
lima vai. E o le morsilafia le o le papakiu o le ainga o lo kodua. O le au leipen mai whaleula. Ia, o le ainga o Ngalumalemanga, Papali'i, Kuila Epa, ma se yuli. O makainga le ainga o lo kodua I whaleula. Ia, e lima se lau ainga ngawhai. E lua se lau whaus. Ia. E o le vai lo wakiri sifulu lua o whelei uma. Oi, sorry. O ki whawhkai ane malo le kungu. E vele alo whangia. A whawhkai fo ia o lua sungunga wa. Ai se I koe, se koe whai. Make sure e lava le. We learn a lesson. A whawhkai ke le lava. Moli mai le whawhkai a le fionga ia Pali I Nansen. Ia maali I fo la ingosi o smakuainga. Ia, ile lete ioi. Le ainga o lete mau paolo ai wa kalanga e faia loke lete no futupu ai. Le fa ngo futupu kama. Na va kai lava. Ia, o taurunga. E se ngo e ofisa wa. Fa mo ko le ba. Ia, wala vale por kalame. Share tato por kalame. Always subscribe le YouTube. Wa uma mem faina e fai e fa lau tele le nei o nanga mafsoani le nei o nanga. Ia na le YouTube channel a mar tato Facebook live. Fa mangalo se tala wale tau tamali pa o papa tato filo ila so tayao madne fiafi matu fatu so fo me manuia. Igo le ami o tonu family club. Ole asa ina ile aso iva ole masino me wa felua se fulu malima. Ile no fo na isena I falenta. O le ngalo do fatawina sau tusi lulu. Ile na ole tonu se lau fitu sul malima tala. Be fatawina fo ina o se pepa ile na ole se fulu malima tala. E fa ngata pe tapunia vanoa mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu ile aso lua sul malima o le masino a brila lua felua se fulu malima. Le le tato fa ilonga mua e pe o le manu maloina o le piki up phone I tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa ilonga na lua race SUV 1.2 liter lua felua se fulu malima. Ngata ino tato fa ilonga tupe ava tabai lava le tonu se fulu wafe se yo atu ile afe tala le le tato fa ilonga o ringalo e le lopo o le isi le o le afa mruina ile lulu mo le sailinga o le Hamilton Family Club. Fa so tai mai le tato official le Blue Wave TV lungo pro club o le tauti yae mo sau tusi lulu mo le reise tele. Talofa Lava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South Auckland. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Vasalunga le fono o mafutanga fasi to outa ini usiladei. O le matou le toi tai ina uru fao pe matou te toi sa ina le fala pe o le fai vai poula. O le matou le toi au whakaida fo i le diuloa pe matou te toi paupau ina whaatu pe ua mule o tau le fonga. A wau pa ia lava o Samoa mai le vavau e o atu le wha vavau. Ai wala watu male nganga o le wha alo alo I tapa whanau o fasi to outa. Ai mai se ila tau sa fufoa o langa wha le nganga i le ekalesia wha patutonga kerisiano Samoa I fasi to